Se whakamātango fie o le li pese au le lei. Oscar Mose, ia. Male toe kawaino le na pese mātango fie o leo langa o Samoa. Ai ua beia le au le lei o le toe kawaino le pese le au le lei o le li pese. Ia o le li pese fo ia le iwhia so na ainga. Ia, i le whaasaunga ao, ma le antu wholasa i lau mai moanga sa moa i le nei vaenga o le afiafi totoa, afiafi manino. Ia, afiafi mata ina i le alofa ma le anga le lei o lo tātou tapa au siri le langi. Ia, wa o ia wa mawhaiei o na taitai mai lau soifua. Ma whaasopo mai le ola i le reitaimi o le afiafi, ia mo usavari mai. Le ua mafuai o na tātou lau lua fesira sila whai. Ma o tātou Miritino mo tātou murumuru au foe e alatu de nei porokalame wa masani ai pa ia mare mamanu o tātou watunu o iafiafi te itasi le tā le whā tau ta iae i le tautua mare au nanga lau televise whaasala lau po le alaata whaasala lau o le Blue Wave Ngalu Moana TV ia o te whaatalofa o te whaafeiloa o te whaatulima o te whaamalo ia ma whaafei loa i le opo tutu o le paia o Samoa. Ia le fo upa sasangi whaamanuao. I lunga o peau mangarungaru o le ea ua fo i le tutua e whaauau le neiva yaso. Ma loa fua ai lau ua maua. Le anga le lei o le tātou matai le langi. Ia ua fuai o na tātou ua vatuli maava whata i peo le tala i le mota o le mali e toa. E tamo sauruanga. Ioi, ia a faifo i o te whapeatu o le ua so tuli lo tātou no nofo. E peo le tala i le fono whanaa whanua nei malai o le mai le ala taua. Ia ua sala tala whiaunga le anga o le alofa nā o lo tātou matai siri le langi. Le ua fua matangi ai lo tātou pe nei whaafitai. Ia ua whaafo isia fo i le ola ma le malosi o le tino. Whamalulu le asura nafi. Ia ua matua ia whea le matou fale e le kamale o kale. Ele ore kale foi lele a ingikia. Ele ore kale pi ngaki por kare mamoi. Ole tamale tatei tai lava pe a one na suile matou tau. Ioi. Tamala le ore suinga ore tau. E te ia wa e whaalongolongo tunga ua mafa mailo wisu vantur whaafonga le tunu. Tōna vea le furua na nafi. Ia me se fo i ole kale. Ya o manatu foi le o tele mana o te sau e fai me alto ina fasala lau foi le na fai atole o le fongi atu ole o tele mana o fai ko inga meanga o le karango le ku fasanga ya o kafa ku lo fongi le isu ya o kafa iu ya o tau sisen mai le o fata pena mo me o pe patishu ma ya o le ala ma fuanga le na le yona le sita to por kala mele sona nafi ya ona wale ato le malosi suinga o le tausa vili tele maltou nei. Te imunga mai lava na nafi alu male nei yaso. Ea a o loo iai o malulu o le ua matou wa sui le tau daylight saving ma lava yaso. Ia ae o le nei lava kake maalini. Puru are palangi keke ma. Ua lati o le matou fale. Ua telefo ma i tutono si o matou fale. Ia o to ale vantu fo ile fa fo maua le tunu. A o le to tele o e anga le mai tato por kalame ia mana tu ona ua tato a inga uma. I lungo le nei por kalame e vaila o le au mayor fo ma ia ma ko fale i lo ufuru nga gafi. Tu sa mai tamai taimino to ai le moenga. Pe sa vali le ono le fitu tu inga vaiti polo ese na fa inua ia. Ioi. Alua ko isi kama pe nisi mufi. Alua ko isi kama pe ele maruru me o le fiu. Kusa o ke le lola se mato se ofana ma martina le ai. Po le mea o le wa o ya o le kau testi ya ungisi la ko vai. Po le mea na ona va ai mai ai lunga nga va ai mai ai lunga foi le wai you know kele ngai o to foi le mamaro le tunu wanga le mai ma ka ua kure vai faile vai lea sore ar me foi ka ke va koi sore eleva e so o mare si vai pe ele se ka ua fai kula e ka se fu amigo ke ya ngofo mai nunga inguna vai le
Iyo o fa pe mana ya le perform mai fo fa na ai no fa italiana o fa pe le tuai ta fio lai me wala o me kamaki po ngi me o ke ko ya lo ya fa por kala mi po ngi me la fa ngo fo ya o fa ya ai fa alango so le matua o fulu le nga fikulo wa na fo ito te si le fia po peta mo wal fulu mar kale te le no usau fo ya fa ya por kala mi nga fila so le to ai ser tu langa na yele a ole pinginga la vai se nga ko umai ya pawala le men ufaya na ole mfasanga e o matai mau ka ke fer kala avion ale tua nga fangu mai o se fanga ya ole vai vai yo furu ole meangi ole vai yo furu ole vai yo kadi ya nga ro ka pula e ile langi mo ka ko le di ya afa ya nga ole aingu ai fai foi ki o uma nga po va ver ko imasis ya u le o lola ole matua le yala ole matua le yala ole fai vai se fanga ya fa wa wai pe fai nga va ai fa tele lava ile to talo io e va taya ila to fo isa talo ya ma tulanga fo e afia ita to oi fo yo fai ma ngase ma ya me ser kai mingi swing ole tau male ya faile leila valava me se fo yo o tulanga e masani ya ita to fai masiaki le format fai mo siaki o la o ke ya mo kwase lau pasengi le suka le koko mawalunga le mai o mafau le me uma spiritually, physically, mentally, emotionally. Wa maisi me makuase moni hala utala. Mana tu ole fai matu challenge fo ile le fai. So le makua pa lengi ya le tu langa tino. Pa wale mela mai fo tuanga ole at least facing exercise every day savali. Ngale tausami ona me fai ma facing au savali ma facing. So fa taua fo ila mo e mana tua mai fo ila samo. Ole o sa moa ya ka ko sa mo me ai so tatu tunu. Tama fo ie le fa pe ingi vai la au ya i mtulanga fa pena. Fa fanga la moa ye peng o ro kai mila ko mai fa supo ya o to e maiar kama fanga pengu le o foi la na fanga la pua ipopo e o mo foi la ko e fa nga or kamale ki ko e kango ko e mai e tele alu fu pe la inei e se me ye fa fanga mai sai stu ye ka ke makua le ka ke vai le fa e le fa fanga o sai stu foi la papu ava tua ya lo i ma me tua o lo a papalang e le fa fanga ngi popo mangi nga me ya ma fu angala le na ya fu ayo na ese tu langa o tau mafa o lo o to tonu o tatu tino mai sa mo la nga ai ngi il fiku se fu ka usanga sa mo lai ammo ale lai ammo ale amo nga popo ya ai tele a fu tatu tai fiku fu tai ine ya tatu ya por tai lima se fu o pe ngi ka fiku se fu o de fatawa fa tele o te fa isia le malosi ya atalo fale na mo tatou ni va ngole fiafi fio yo le tala le lei malo ya yo to favor fa te tele ya yo to foi pito la au nga le tua fa te tele le to talo ana bongi ole matou la un ole asusa ole fa te ina lo loto manu ya lo loto ya fato auto alu fo ile matou fresa ile salen tenei no ele o sele lo tu wana tu te silofia fa si kele o ngai fofuanga fa ale ainga sa o wai ai o matou maliu Hamilton ni vaso yon kua ya o mo moringa fa fe ausa o ya ile so sale yon aire o ile salen kengi ya fato ato e mawala lo sa fa no tu alu wai si matou na ultinal ainga o ma tamaiti o fresa ai mana ia iole autu la ngai na sio matou tama fale nganga
ia o le au ku le se au ku fo le fa fonga do tele sai le matanga le upu ia po o le si fa le unga le mai o le sai le matanga le lo ko wali utino le lo ko ia po le upu le tu o le fa ta wala o le fa ta o le la unga ma le manu lo ti ma le au tu o le sau no anga fa fenga inga o kali uma o le soifuanga le ngai o kali o ka ko fa fika udi o lai maua uma le upu o le akua fo o le upu ia lai ka umai fa mai wa ya te itato o le atua fo o le upu o i o le loko o le upu e matanga o le winga la fa matalanga o le fa malo si aunga o le kele o le soifuanga ngei ka ko ke aru ka ko kupe ko kongi ai mo me o tangata fo i o mai ka uma ya o ero mafkianga a alu le la unga fa fenga inga o le mena na fa mangui ai lo loko. How many people nowadays they pay expensive fares, they pay expensive accommodations e o ingofuanga e su e mo me o healing is vo ngai o vai atu le si documentary nga ngo maka it is ko inga ingi kia kulo pese la le tau ngore me pese kulu la le pesa o nga upuka ke vakua tamana e ke vai ola pese kanga ka ya e kali mai fesiti e tali mai mana onga a e fia usa e o ye tangata fa mai a e fia le wingo le tala a e fia milionea pe mau o loa lo ka mau ainga ke alu ka ngoro ka maroanga ka umaya o e guidelines a fa pe ke fia i loa lo career le ase se me nga e ke alu ka maroanga a fa pe wo mi voinga ngofo ka so ko ia e ke alu a fa pe e ise fa fika au de lo ngari e ke mana tu mai lan so foka le tele me fa pena o isi kanga kaya ikupe they paid 100,000 even millions e o e seek advices o mengi ai fa mai fa manatu o upo le tua fa mai fa manatu so o se kali o fa afika udi o lai maua uma fa mai wa already existed fa mai ile amakanga wa levanga ya ile upu o le lumanga ifo yo kako ua leva o ngai le upu le atua ai ese le sa o le mea a foi pinga fa ku o a umala fa kai ka inga a fai o lo vai vai ngorika e mau le kongu le afionga le atua le kari a fai o lo vai vai ngore ai e mau le afionga le atua a fai o lo vai vai nga o le moe umi o le paie e mau va fa mai aruia inga va o le loi e kudi e au paie e maua mai le upu a fa pe o lo fa fika uri ke fia i loa fufuanga po le alo lumangai ala e maua le upu fa mai for I know the plans I have for you e maua ma a e fia maua le poko fa feonga maua le poko si ese lai o fa fia mea e o fo le suenga so ko orua o le foi maua le upu fia maua so fa le fo fia maua so ka le fo ma mea believe you me le maua e maua i kuspa ia kari o mea wa isa i di fa mai o ke koro ai o le lalo lang vai ka ko ye ke le mo mea so fa ta wana ia te ma fa tai fo ile sunga fa fia ngai ia tu sa ole fa manatu ole fa mangaku mo kako ia e nga fo ila mo ole te a fa pe nga ole eli nga o edis ka nga ka nela uta uta kwa edis ka ko so fuanga ngi nga o mea materialistic nga o mea ole kingo la eli ai edis ka nga ma fuanga le fenga ruenga ele ai ma se ma fau wa ise se ola fa vau ele se ma fau it's all o mea o le kingo ala ka ukus pa ia o ke kolo inga mea langa yele onga male ele e aki e ka wa mor ka usingo so ifua ya so faiso o ma sa esko inga ya mar ka ufa ye ngai fa le vela
ai a o nga ka ko ma sa vala au le tu ia e pela e ala ma fainga e vai mai se kala mai ale a fala a familia nga ngale se kala mai e ku mai ka ngoro pela wele o ke alu ma ia a e alu ngi lo pungo wa i ngi kai mi anga ke ro kala vo e o ki aku o ele ale ke alu wa ele alu e ke roku pe wa ele alu ke kau ku se o ngor koro yo o ai o kingi ala kala vo ro ko o e se dis ka malo e so ai ku ia pe se vo ile si fa finge sau le si kinge ka mai ka e sau ai ngamia o se fu nga va pena al fata wana o mea uma tali o fa fikaudi a fa pe o le fu wa i so i fuanga vo ile wa ile lo po le alo lo manga wa i diskanga ka ngofo e ka ke lo ala wa face mafakianga to a pule leola tu lo fa fonga le tunu la fo e ma wa i le kati fa tai lai le a tatou tala no ai lai le vaenga le o mana tu ai la o la sora na filanga ile ai se ele ai se a fo se tatou por kala mena na fi fa malulu to fo ia ila do le sa o mai ola to waso soifua ila sona na fi ia o te fa malulu to ona sale se por kala melela va tu umane yo to waso soifua a wo tala no ai la se mato fa fenga ona na fila ole a donga le tolu sfuru male ono to sanga ole sunga ile fa fenga ya pasta fata waita fata ia ko ke sir mai le o se tangata o matua ile soifua ile to sanga tolu sfuru male ono ia a ole fa nga ina ile tua e me se fo ole upo le tua e forfolaina male ya fa fta ile loto ile tua ona olana au na ya me se fo yo lona fa nga ina ile nei vai taimi ile fainga tafo i ole lalolangi mata vilinga o ia ile soifua fa le nganga fa manuia to ilan por Colombe ya ile sunga fa fengainga pasta fata waita e atoanga ono na tolu sifuru male ono tausanga ile sona nafi ia ona nei ava vaiaso vi fa ia ele loto ile tua ia ona o se fa manu yanga ile ngata i tangata o le kalesia Victory Power Ministry ai so se tangata o lo e faia inu umalava maso o ala ile folfolaina o le upo le tua nei ni usila ia mai so le atu lau ele tau mate le to tele fo yo ila tau fa manu yeina mai ya tu lau matunu ese o le nei lalangi ia ona o le folofolaina o le upu le tua ia o le talo fo ile tua fa poponi se tau sanga se tele ia te tau tua i pia molo na finangalo o lo fa angana mai proclame le tau te ia asiata ia o le sio watadi fa lenga ia me se fo i o le pulenga mai le fionga ia nae ia me se fo i o le tatou o nanga le Blue Wave TV ia ma sunga fa account fada ma le au fa proclame mo le sunga fa fenga o le isi a soifua o le atoanga o le 50 ma le tasi o soga fo le fa'afeagaiga tasi foi nei o fa'afeagaiga o le upu o le tu sa matou feiloa'i o i San Bernardino Victorville na sua tu fa'afeagaiga masi matou aumalaga ia happy 51st birthday dad, we thank God for you, love and appreciations from your families, church family, especially your dear wife, children and grandchildren. Manuia lo waso soifua. So ngal fa ngainga Reverend Dr. Ifopo Junior ta Jang. Ya fa popo ai malo faanga ma ya asiata ma Godfather ma tato te ya e me so sunga lo ia ma au malanga uma sa tato feilo ai. Molia tu ayo manto lo fanga. Ele kai le sunga fa ngainga ri so. A tasile nei fai fe awe esele falling tela vo mata I pepe vo ile le pe ole aito le tela no mel tu spaia sunga fa fe ngainga mato fe lo ai ya mawai fo I manto me alofa se leni mai sunga fa fe ngainga ya fa manu ya tele lo waso soifua Reverend Dr. Ifopo Junior ya po Pastor Jang sila fia fo ele to tele ya ole si tato waso fan nau ole ato angole fitu se furu tu sanga ole tama ia tama lima lima o tane so o ulungia
Wishing our humble, caring, and loving dad, grandpa, and great-grandpa, Lima Otane So'olungia of Letongo, a blessed, happiest 70th birthday. May our Heavenly Father grant you the strength, physically, mentally, and spiritually, to serve Him, our family, village, and the church. We love you, Dad, from your children, grandchildren, and great-grandchildren in Samoa, New Zealand, Hawaii, and Texas, USA, and your one and only beautiful wife, Va So'olungia. Ia whapupo joy malo whaanga ma ia asiata ma Proclamio le tauta iae. Ia mo lau sunga lima o tane So'olungia a toanga o lau fitu se fulu tu sanga. Ile so. Ia o le si tātou was whanau, tere tātou was whanau ona nafi manei. O le atoanga o le lima se fulu tu sanga. O le tamaitai, ia po o le tua fine o le tina foi. Sinava yana au mua Westbrook. Whamurianga malo whaanga mo le whare tua o le ti a kono toe ina ia sinava yana au mua Westbrook. O le soa wa atoa ia ire upeli auro o le atoanga o le lima se fulu. O anga le leile tua I lo soifua. A great mother and grandmother to our children and a perfect wife that God has blessed our family with. May your birthday be filled with joy, love, and happiness. Alofa anga mayo ainga uma I Reno, Nevada. Brother Aumua Tauma Oe Aumua I California. Dora Tracy and Fa'amama Tau Iao I America Samoa. I miss you for your Samoa. Ya Papa Aumua I Tula I America Samoa. Uso matuangane I Hawaii ai whaasirisiri ai le sunga le ti a kono toe ina. Malosu e le toto. I like that name. Malosu e le toto, Westbrook, Reno, Nevada. Yeah. Happy 50th birthday. O le upeli aulo. Yeah, o le wharetua o le ti a kono toe ina lau fionga sinava iana au mua Westbrook. Pese sasa aisa va ide ia ole ngoka upou le sofa le ia fa munu tele le tua le tonga o lo lima se fulu tu sanga ile so ia alisia sofa nau le ala wa umatu tamaia le totongi ale ala wo so mai tamale tongi ako ngor su lima ka usa o le tanganta matautia le o Jeremiah va oriko ia manu ye jet kamala kama ye pio so mai last minute ai sa ule ko ngia vo ia manu ye tele la jonga ro sfulu man lima tu sanga jola tali Jeremiah Vauliko ya happy birthday son fa manu ye tele le tua e lo wola tup tup wa elo faanga ya mai si outina o nga so longa ya I satu paitea motu tele sa la fai ya me se fo yo wa inga uma ia lo faanga fo I mai nana I ngai pakuranga ma ia ma tatou ainga atoa manuia lo se furu ma le lima tau sanga ma nai tele lo fusiua ia ma nai lo ia tusa le ma la wa mio Jeremiah fa manuia le tua ia I lo se furu lima tau sanga ile so o le sia so fa nau ia sa wa so me akamale kongia o le atonga le lusu ma fatu sanga ia ala fine ia Poliu Janice ia ile so ia fa manuia le tua wa inisi tu sanga stele ia tua ai lona fina ngalo ia ma fai ai le fare moela to ia tele taimi tono fale ia ma wale malosi ia wale tua ino ainga fo ai le tua nisi tu sanga stele ya mafutai fo ile nei lano langi le tu mau alo faanga ma fa manuyanga mai matua I Samoa ya ngata fo ile ya o seu tatu ainga atoa o mai nei New Zealand ya matunu u fa foto ya wo fo I ma si la fia o ele fine fa manuia le tua le tonga lo lusu ma fa tu sanga ole isi aso fa naule mo dai ia ai ona ole ua au mai le taimi le nei ia ole an watu ia tatou le nei fiafi ia mai luma le valu se furu tu sanga
o le tamā ia manutui leilua tausuatia o fisa Ioapo. A toanga o le 5 tausanga, valu 10 tausanga. Fai mai a fionga pa ia le tua. A o ina urusina, la tau te fua mai pia lava. E malosi, malau ola i la tau. Ina ia iloa ia Yehova e tonuia. O lo papa ia, e le ia te ia fo i se a mioleanga. Salamo i vasu marelua. Ia o le sole nei na whaia e le atua tātou te ori mawhia iai. Vi ia le atua, wa ulia manuia le varu se furu tusanga o lo soifua le tamapele. Lau sunga i le whailaunga malolo maru malo, mātou te tatalo pea i le atua. Ia whaupopo ni si aso se tele o lo soifua. Ia e maua le mau, le tofa, ma le whaututanga. Ia maua fo i malo malosi i le tino, whaatasi maleanganga, a walo pale whianga iai maritau singa o tātou ainga. Ai mai sera waunanga i le atua, ina ia manuia i le ainga malau whanau. Whaftaimo mea uma o alo whaanga, mai si au ainga, whaape le pele. O waafusuanga moe wā Ioapo, ma le whanau, ma whanau, a lātou whanau, ai mai se o ainga uma maubo i ni usira nei, Ausitalia, ia ma Samoa, Sainia, Reren Karama Manutui. Ia, whaupopo tu iei ma whamanuianga ma ia Asiata, ia me se foi o le sunga le ataua ma le proklame o le tau te iai. Manuia tele le atoanga o lo waru se furu tau sanga. Ia i lau sunga manutui le lua. Ia, o le isi birthday lea mo tai hao. Ia, la arwatu uma tatou, whaasau tatou misa i ruma. Ia, lea le whaalwatu wai usoa nei ma tai hao. Ia, si a mainga i runga. O le sulima tau sanga, happy 15th birthday, Caitlin Wilson. O le afine leo si award sunga ya Joe Wilson. Ia, alo whaanga ma ia mama, dad, Rachel, and Joe Wilson. Ai maise na ia uso la iti o Fua and Neva Wilson. Ia, whamuria tere le tua ina atuanga o lo sumalima tu sanga o ele afine. Ia maritato waso whanau whai. O le atoanga o le Otele Lope Fia. O le tua fine a lautongi to paitea ntau ili. Ia manue tele lo wasa soifua i le so. E lo whaanga, ia mai se utuanga ne pele, ia Pukaru. Ia me se fo i o nana, ia whapea fo ia se o ainga atoa. I Missouri, ia mai si stete uma e me se fo i o tafore nei dano lang. Whamanue tele lo wasa soifua. Ia te oere tofine leu tongi to paitea tau ili. O tato wasa soifua na, kere ka ko wasa whaanga ni yeso. Tato atu maralonga a foi mai, whawhela i lei a tau wairunga ni porklame ni vana. Talofa lava o lo ingoa Italia Tipelu Masters na o tuputupua e nei i manurewa lo o langa atoa. O mātua lo tama na whaavaina le e whakasa i manurewa. Se o ina toi ina malo lo penisione, Grandpa Arielu Tipelu. Wa whai langi le folanga ai o lo soifua pea grandma le tina malo lo ia me Tipelu. O mātua lo tina tuai wafau a Leni masi ia Leni ia o mātua. Na afsasua ni mai lo uola whaaloalo, lo uola tautua, ma lo uola whaaleanganga. O lo tama o lau whale tupai Tipelu mai sa taua i upolu. Ia matu valu maniwe o lo tina pelepe site Tipelu mai sa sina i savai. O lo to olua o Time Masters mai lalakonga e to o 5 le mawhanau. Ia ai Samoa o le a o tūlai. Mo le au fau mo le itu malo o Manurewa, mo le Manurewa Action Team. Ia e talosanga atu ma le whaaloalo, ia lango mai mo le mātou wha moe. A wale alo atu mo le pālota i le māsina o se tema ma o kitopa le tausanga nei. Whawhitai lava, soifua ma ia manuia. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific.
Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga i Okilani New Zealand nei, o oe malo aiga. Affordable funerals, o le tani mo te miti ngā, o le maliu maleoti. Miri mai loa, o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o, mātou te o atu I lau maota e tala noa. Au ase tau whaamama a venga, mo to e saunginga, o le pele a te oe. Whaafiso tai loa matangi a mosa, I le mō pain o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, pusa maliu teu wina, I mamanu Pasifika, whapea so se ata o designs. E ata ngi ai lo lātou soifua mātango fie, mo le la le lei, au le lei. Whawhiso te iloa, matangi a mosa I le olu o tasi, malu o noiva, malu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, Ainga uma I New Zealand nei. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. What's up guys, Lupe Soraina Auli, Joseph Parker here in beautiful Samoa. Make sure you tune in to Blue Wave TV. Ia, taimele wati lea ua toe se furu ma 5 minuto na jalali Julai 5. Ia, whawheiloa I le sunga le ataua. Marufui, a.k.a. Godfather. E nunga le tātou proklame sumaya matala mai o aolau sunga. Yoi, karo whalau sunga vai malai, kai pokalame. Yo mai aku maros mai whapene, sisi mai mo mai Samoa, whakaro whakungi kula lasu. Ua, ioi, lale vaenga le te whafuisi o marusi. Yoi. Ia. Ale no whamatala nei o ule le sau o le vai, ane mai e kamiki rea vai. Koe kiki kai sifuru 5 mingu ke sui mai vai ki poro, sui o le chincha wa uma. Ale ala work, ala mea se o whanga uwha. E maga ia wa mea ngai foi mea. Iyo, ala na. Sana o whakimu papakiu. E te ilo o sa o le lei. Tu sau kei roi ngā papakiu ngā le mo. Ngā ngai roi leo pepe kimu ni mea en kuku ai. Ai le mai ni wha amalu. Ai vai toi ngā mei o mana nao a, mana o atu e iyo. Ai ngā rura ia whakarakarango, aru karakarango mai i oi. Iwa finge mo Iwa finge ai kia i ka oi i. Ai whakimu e ka oi whafu. Ia, o toi ngā me voi, a le sau ma le wha maru ma le a, o kere koe aru oi. Ai whaftai. Mana iar wha moe o si vaenga I le astona. Ia. To te le la tō whaftai whale maro le atunu usa lango sua le marketi St. Mark's. I le la tō fui fundraising mo fufuanga le lotu. Ai langa tai lole au sāwa vali I le tātou Pink Taupa. A le Pacifica Family Health Group. Oh. O vai a kunga whio wa I sāwa vali mai ngai ka ngaka. Wai ki munga le asu. Ia. Ia ko sāwa vali rau le whangwhai. Ora e me maura ngimlo sa vali. E sesi pe fitai sesi. Rai mea langa sa vali. O le mo le onga sa vali e whaari iu se vai fō. So se kai mea whaka ui sports use fō. Yeah. Ngā ro lero sa vali. Lei e tā ua.
e taua ia e lis pa wanga le vaenga na fa mai sia u personal trainer ia te au fai o le savali mai au te po le fua i lau tau mafa po le ale la po o kama ia ke kausa mia pa ua me ia e savati wanga savali so ia te ula ia man ia ke ringo e kaunga se fulu afe au skepu le aso e kasi au la okay so kaunga fai kau po fea ke alia i fai kau ia kore la me mo mai fulu afena e kukusa kunga e sile kunga e ror kamo oi fa be mo se kumpi va be ave que va mai ese fulu afe e mo se ka ko kumpi ke ringo foi ai maru su ke le okupe e no kala e sire ko ni ke ro kumpi uma mai da manoro baila ka fia e nge waso mai e ko ngio o vini mai al sungane fa tai fo le puli au nei va inga ia i tape na ngale pink topa ile sa va dinga le nafa so le o va mai sa va vari malo fa malo ia ila tau sa va vali ma e ui le lo wa le tau ma le tulanga na ia ai le i o fa kula la ukala o le kakare le umere kua le o stau ka kasi le li o ma kwa ngungu le nga kakare le umere kua o le ma anai maten o te fatu ia maresi kava ia kava malanga ia penani o ke va ia ku manga vora o di ai le misi le o sava vali o meia o le ala makua ke le ala ofisilingia po o le ase le lei o mea ia le awari ia kuma ia wa ho ia ko anga sa vali o so fia ai mo le sa vali sa o pa ai o wa ia ko la kamo o stau ko mo tau tunu ka fa ala po ale langa le ko emo ese lans kamo penani le nga le po emangi o ke manga kua le aso o faimo le kui or ko viki kai mila wa ka man ko vera fa ile le ka kon kui forka le kemar ka si uso ar ka o nga o sol vai len nge vai ko el makuai kai mila nga o faile me o kui or ko viki ke si la fia alu ar ka nga yo le Saint Anne's nga alu mo ko fora le aru ma ko fa la wi do kui e fa la alu ar ka u fa va ku la ngengo ma ke o ke ro o sa va ringa fo ke so mai fa mo le se su ma singa fora Mane ma foi nga peser ka mano ne kinga vai wo so o fa ku so ku si mo so ngu ia va ku ke ro nga pau ia me ia ku ia ma wai nga ku yor ko viki azile me ku ia ro vai vai ia le mare second push tar ka mano ele a ko aso ia e fa tau me la le va ia tu ole ka so mo o di ia o me ia ka o ke mo o ko e ka o ke le walanga iwe ele o loa ele Pacifica Family Health Group o le ia ma ele o kane sa wa tufo uso ole ku mo kanga ka fa maruma fa breast cancer ai oi mo ale ko mare o di your account e ku mo sa va dinga de un ori ya malo le ona sa ile le ia mai la anga vi wa fia vo ida o ka fia o mo le ava ngo fo ia lui wa si fia la pinge le ngo fa ya tu ya ti oi wa si la mai la vai la oi yo su a ko mo wa le ko tia pa penga ro pinge ka la fa ro pinge va ia na ro mo wa pinge so le no ka FBI fa ia va ira ka ku pinge FBI na ya le ga wo ka ngo e pingi me no programa e fa ilo foi ko nga le vore wo yeri su ka wa fa mo pinge fa mo la pinge nga ona va nga yo to nga yo la sona to si la mai ya ku fo nga yo tato a te tele ai la usava vali wa va yo le malingi o ki mo va ka mo amerika ko kamane va ai tato ia sava vali nei tangata ia e fata waina ya le tulanga fo i o le breast cancer oi kasi de cancer
ni eso nga faya ni la kamari eso nga pasta o ya kasi la cancha nga ko va ai la ga ko ia ida ya fa tai fa malo atu ya ila tosa ya awaya tu fa moi ya awa fo ile fa ta wa ino so fa pe we dile so ile se nga kala ile cancer fa kwama aerofa ya ole ata o wa ngai va nga sa ile as the weekend na doma ai ole as ma o nga itato issues wa tele e misi vole ano io tato wa otonga ya ma va nga fo io tato the media watch what happened in fo ile tomata ya hana ai si ka o momo mai le lo lungo va nga uma yu te mana o si ta fa so momo ai tato tele i afele media watch ole va nga i le case le Natalia walanga o le case lava le la walunga ai o le case fo ile o mafu ai o nga kusi mai sa mo law society o le case fo ile o so ai fa also mai male Commonwealth Law Society it's all lead le case le o kasi umi ale fo ko kolo ona so vi nga le ato ai sa le ko ke le ai ke lo e wara o me mari e se le l'hypocrite la moa e kusa l'hypocrite la moa ma l'hypocrite observer au fa rongo ko su l'observer la ko l'hypocrite ai on me sa la va ya kusa ma kalanga mai wala nga leo e aku e lua ia l'hypocrite le ele uma fa wa fo e ko fu ka kambalanga l'hypocrite fa e fa la l'hypocrite fa ai lua nga misi le lankula ya luia mirror e ka yo fam singo e lo li poki e miseri o ya mo foro fam singo ma il fa un la ko la su fa ai ko va ko mirror le ka sanga e fo nge there's no case to answer fa so fu le case onga mo ko fo inka ko pisa ka pule fa mai le la ko mai ka mi le inga o ku ye wo o sa ngia ya leo kile lo pe fa fianga fai ai wa ko le lava po a ma leo fai o lenga le kolo a nga lu fa a ko kolo fo wala nga le wo kali le loya o il fam singo ka ki aku se alo ko ilo ka sanga le e solo for case a fo o binga ta je va tu lo le fa fo mai wala nga ole Ola se ku ai amu ia fo ile ko nga fa masingo makua ku wa vango ke le leo ese le lo for fa masingo leo ma lo pusa nga mfenga fa winga ngai amu ia le tu ai nga fa masino wa matua ia lo fa no ta itele leo e ui le ka pe nganga o le ku leo o fo prosecutor la ko ia ai makua lo fa vale ia ni fa masingo Afa yo ele ke mori ese e ka nga sa ngia le mori angal ka le ma e ka fo lai I fonga ngile I fama singo onga o mia ya subconscious nge ai le fo fama singo ma ai sila le atua mar fa fonga mai sa moa ile vale nga kolo mai ai e lau ai o ka se umi ana fa kuma kwa umi nga faia o matua umi a fai venga ko fa ko upu fai so o umi le ma fa o mo kwa umi le ma fa wa ai vai foi la ko lo me ko ai le la fe setembro october november no la ko kia usa masinga ko kia masinga ko la ko nga ko lo ngai anga o ngisi do se si a fa masingo wa o tele lo nga anga o se si wa le van ko ngi fa fo uma mai mo kai mi ia por kololo ele sia so next day or even few days tore ale foi la ko ale foi la ko ku le ole ia le tua pata tu ole ele mafu anga le ale nga fa pepe le case ar fisidi a kolo ai sa ngeye guilty le winga lo ke fa kwai a kolo ole ala se me maka ukia o ka fa kari ele ku ala o kalanga le la wia ole a se me maka ukia o ka fa kari ele ku ngei mau mea awa sofa e ma fai umongo ka fa be akule ya tawa ko kiki anga ka mai kele mana malama ku la fongo ele li fa umaro la ko kilo ile fa mai mau kai mi nganu ngi
le kai le nga keuti le kaislia Ioi. langa fo elite su engol me ma fo mai me A foi le winga nga le nga ka faiak. A sanga koso kolo a wale la wia sei unga wai. Pe kongi ro I fafo po le lava se si mea ka kaunga fai. ore pai fo e fam single district court nga fai a kalasa belo lunga supreme court pa wole la ba fai pe le lo fai Fatu. Nga la sanga fai I fea maka koso. La umi ai fua nga fa ka vale po le me e o ko manga nga o. Se I ka fai po fele edi mai ai le lo society me ia. Anja mo vele ngano. Se ka fai po fele edi. Ele ole nga ya lenga ka ko. Amen. Wa pastor a o ka pe nga fo ia le prosecutor ia leo. How many times nga palafu. E ko kire mala e nga me o masangi fai. A ole mea la e piko ileanga ai. Le atau nga lengo fa ku ole mea pito I matanga la vai ko ka penga leo mar ko prosecutor. Ole leva nga o ko mai ka ulangi le ku uma ko ole le ku o leva ko ka penga. nga Ale me piko I makanga nga. ale mo ring ko ngo ai leo ya ku le pam limo nge mai ke kala la ya la ko Ya. Mga ko wa leva nga o mai la vai nga le fai mai ya ka ko o ka ko fa mai. O ko ria la vai nga le tulo. Wa fo ilanga o lenga ko kule ya ku give them time. Se ka su e me ia langa o ka sanga ko ngwar nga lenga nga yer ko o ngore. Ai o mai iluma ma fai mai. O amanga su ela mi ko ngwa le manga ko lo. Le mala. Bo levan ka penga leo. Ai fa vivenga ko ele ma fai nga provide uma ku ngi mea. mo ko ia media Samoa se ako le lo fa Samoa e mega pus fa palangi o fa se la ko le ai ele color que songo le fast ngo li oma lenga color case ongo wole la fa sangi leo Oi ano ngomingo lo kusi mai fo iwa. wa isi ba ko ele ka pasi mai ke ko me nga I lo kamalo si fa lo ko fa mai o lo ko fa sa o mai fa mai le ai o fa le kongo le kule ke le polikule kongo le ko fa ba le ke le o ia ma fa sa lo Al matua al winga na Samoa. Se tau tali pe po fele tu o nei mea. Awa beina te faiatu. O le lili fa uma ma o I lo ia popoko aka mai kanga kula fongo kanga kailing kanga kula fongo. Wa uma nga ka ko maka ikuinga ma fail fa masingonga kanga kai mele sa faile to lo longa o fa masingonga. Le pa lengi ia mori maua leo sau kupa ia ese anga kala sau longo ese anga kala sau ai uma ese uma o le ale kuor nga mea le mau kongo ele ese solid evidence le ai ele ima fainga la ko provinga o le mele lenga fia mo mia pe moi nga fafau e fe pule ai sunga le lau le male to le fionga par mia lise o ai uma pe nga la ko fafaunga wa me nga le ave morianga o le mela nga le ka ko fia va ai uma ile ka kifanga le nga play masinga wakia kai mer ko longa po o nga fia kongu e ai se fa maung yang nga me le se mea le ai ma se mea ai se mea ka nga mangu mai lungo ke isle o le lead sa o ka nga ka le nga ver ko me kiki ya pawa ngai me mo ka le ke sile ele mo fanga ngo so fa nga kongu se mea fa kioti le nga kongu a kia in ma fo ele su el ma fo e ka ngo su ma fo nga inga ele del fa ngor ke sile a o le fa la nga fa e sa o la le melen ka sanga e fonge mero there's no case to answer o ko nga answer fa ngi ko nga case fa pengi ya o le vai nga fa mo le na o le tatou fa so le vela u ko kolo ya november o le menga lenga fa kula kala a koro ngi a fa o fufuanga nga u fa ka oko e yesi nga fa kilti ko ki ka ngofi fa la me bote fa fa ya ilo fa ku ai a kolo uma enga o la e va ku fo ile o mo ma ya le menga ko ke mo mia e o tu fo ile so nga ko lo ai believe you me le al tawa e o fo ya november
Wa mau fo ise si reason e koe kolo ai. Koe kolo ai. Ioi. Ai kolo lava ole si mele ka fa ngoi. O ka fa bangi fa ka ngai ia banga le. I ko ngolo ia ko ngo keisi ko ngo me kolo. Anga o bangi kwa kangi ia pa mo re ngol ham sungai. Ko kongi u ma me umangi. A fo imana tua, ele popole leo. Ele popole prosecuta leo le palafu lau ke palafu ai. Langa ele isingi la ko kupe o aru mele. Ko kongi el malo. Ko kongi I kupe au klafong. Ele o popole fo ile vaenga lea afilea lea ele kai popole le kule le longo li mongi o ai umangi kanga. Ele kai popole langa ole wai lalo umo o kongi el malo leo. Ai ki ngai lola. A fo ilana. Kusala o lea la e fai a la to. Ai polonga ai kupe ale ku kongi ai la komeia. Ora me foi ngau ke ofo a u le fa masingo. Kulo. O ke ofo a ofo ia kalasa. Ile le se sila if. Sila angi. O le anga ka ko kulanga o le emergency o pa keki o kupe o mangi mau me. Ya. A ole fa ia sanga fa unga. Po ole ala va fa unga. Wa ola utala le. Po ole ala fa unga fa. Ele or fai unga ele umai langa fai unga melea. Ele uma wa sa foi mas fai unga pelo. A foi lo que fa kuai. Fai unga se. Le wa sa unga ko ngune anta. Po ole ale fai unga kalasa e fai. That's not the final fai unga. Pe kango a kalasa e fa guilty. Pe kango ele fa guilty ringa. Awa a ele kango e fa guilty. Pe pinga uma no maka upura. Uma move forward, move on. Po ale si me po ai le si ko ele foi ko su si me e maua iar kama kiki le kanga so ar kama kiki ai ngofolo e faila fai unga fo ile le fa pe mai e kioti believe you me ele uma ya o ele unga le melea so nga paude me ole uma enga mai mau ile kaimi e me ia irunga ya ave runga e apidi runga ave fa msinga mau runga awala nga ole lalo le levo mau lalo fa ngor keisi le o kanga runga fa msinga se ka ko fa lo ye au a makanga o mai kulanga fo le o le ali mai o fai unga le fe kau ma fai unga le eu ai ka ko lo aku o fo kulanga o kawai a sa ngeli mele ai kiuti le vai ngale o fo kulanga o kau fa malo lo le fam sing a fo le tadive ma lia ye le atawa ali la tala le la fe tu nei na tato tau tu fe sili uma po fe ku wai ke le o fa masing ile pa ingalen ke ngi awanga le kasi kulo wanga le kasi ar fa masingo peinga pei fo ile nga obvious a lo nga ku le kulanga le amio kongor kula fongo mar fa masingo city ile tulanga ole ngaile ko ngaman la inga sa mo mele mat fa so twai si mativa ianga fa unga pe o ngale nga makwa iku ipala ya si fa masingo e kuila e pa mar HRPP a oisi uma fa masingo pesa lalo umole pesa fo ile sa kai ya lalo ele lo kele po fia which is your ka ko mafofonga manga ya ai ke sir fiala oi o makwa ya ngale ungor paro kale o yengi so le o makwa obvious ya le HRPP or ko kele so o kai ko lo fa basi so le ke ro ko samo o makwa le ki yo le la vo lo ngi le ki yo a fa sanga kuila e pa makua sa mala ia fa masingo tu lo ele a fia sam le ki yo a fa sanga kuila e pa ki ngai le ise ko fi fa masingo kuila e pa ai poko a kuar va ia kuila e pa fa masingo ni pe ia fa masingo si manga kuala nga lai do kuila e pa ola nga fa nga uma le ki yo a fa sanga ko inga o ke ngia le nga fa o ko pe o ko nga ka fa ka va ya a fa sanga ngai kuila e pa o ke ngia o ko ia fa masingo ia pe o ko ka mai ki pe o to ele ni to finga pe ele ni ko ka mali anga pe ele ni ko fa ilonga ala le o mangingo ngele makore vai e fai ole eri ya ko le loa society ka i mua ai ko lu o le fa masingo ale mawa e ngare council a ko le board po le lava te ungo le la to committee ila to le ko lo society le e ko akele o kai ko lu o mo fo yo isi fa masingo ele ole tulanga le o matua ai ke lo le anga na tapisa lava ile tu ole kai mi ngai ma sa ngor fainga palo ka ngai
o le upu foi lele o le revelations revealing mana tua mai wow nga foi le mea sa kupu mai le fast mafia me it's a revealing time kuso wa reveal maya le ala kau ke le processa le ali atawa o le revealing revelations la le wingo le namea le o maya la ko ka mai la ko ia vai la tato ia le mea anga ngu ale lo society ele ro HRPP ko kele nga famosingo le o kalasa le ya o le foi le ase venga foi me le pepelo ele au loku mulimo ia mana tuala o le ala waka ko ka pisa ngei le mele le langa mai le lo society o le me ka o le uphold o kula o fama malu le kula fongo mal constitution conflict of interest boa umanga me wala ngole me ko nganga le lo ke ku ia mai le ko kofia le afionga parmia o ia nga ke va ia mkanga ruenga leo o ngo la wala ko assuminga unga ke o suma il parmia fo ilele ka ai fa fala nga morianga wa fo o le aka le lenga vari ia kuila epa kusa this is the picture nga paint mai kuila epa makanga ka ye le fia le afionga parmia sunga la au de malito le waka ngofi ko ko faku dei mafofonga e ui ele da wa umanga nga fa mangingo sa nganga parmia e o foi fa mangingo mai le toni chenu ai le mali vai o le mali vai le fakunga le o le ala le wingo fa mitalanga o le mea le lau ke elia ai manga kua mai o le o ko e fo ia le kulo o le o ko ia wa pusi nga pua inga o le mea kongwa le nga feio lai fo ia fa msingo le I must admit vai o le ala o e mango mai le atua e fai aku la ke au ai fai mai langa kala e le avea fo ile la e kale sia ma mea e suia i longa fa maungi langa i langa fai unga e le o sa ngonga ngat par mia la fai mai wa vai la ko e le o sa ngonga ko ngwan nga la fai mai par mia e le avea longa kofi fa mingiskao leo e suia ai fua le mea o le afai e poko la kalasa e arlo le meanga ai le mafainga la ko fai iska never go on conflict or the interest of conflict or confer of interest usa media ele conflict of interest ai suia i ka uma e interest of conflict e uma tato want to the media watch te vo ro tape na ia o le sila vai nga wa o kua fo io paka kua le ala inga fa pea ia le fo ilo ia ka ia le pleskengo le law society wa fo io ia o le ala vea ko kong she is a member of the Commonwealth Law Society ia ele nga ka member ala nga wa le so mo si sila ki a le winga le ka fa ko o le winga la le inga fa ila kala e kamisono mai ia Fiona oi tra on e kami solo mai maanga e ngano ya Fiona e muri mo wala ko finga fa ro ya o le langa sa mo le langa no ya le ka kolo ya uma e ngano si finga sia tu lo le le presking e o mai mala ko pepa fa ro ya o le langa yo sa mo o le langa o le vanga mak fiola fa ro ya e mai mo yo le ko common sense io se o fanga uma e kasi arva ya au suru ye o fanga uma ma pelo mo aro fanga meanga e o fengi meanga o fa papa mai lau pomu i o le pa kele o ko pipisi ya ku me ya o nga yo so fo le fa o so mai o le ala nga e fa pe a me o se meanga ki ar nga me ya ka on sa yesi o so rufu fa ka me fo le ko fa ka la ngo ya kalas o le van tongi la pisi le me kulo tongi lo ile la pisi le ngai fai unga ya ai ka ki ese kanga ki ka wa veinga le sa onga ngame ka mai kala sai wa ka o ka dia inga le application le nga ba ko mero ab ese case le sorfua le sa nga fa le case le fa le case la po mana ya o le si vai nga lo la ta tor media watch mangai ya ta to le malolonga pu wale le umil malolonga ya na tato fo ima ya le ngo isi uma vae ngo le tato o totonga
le tatou afia le tatou Media Watch ia ma le tamaita ia hana le Western Pai me mo le tatou Media Watch pe ma tatou malo Talofa lava o lo ingoa Italia Tipelu Masters na o tuputupua e nei I Manurewa lo o langa atoa. O mātua lo tama na whaavaina le e whakasa I Manurewa. Se o ina toi ina malo lo penisione, Grandpa Arielu Tipelu. Wa whai langi le folonga, ai o lo soifua bea grandma le tina malo lo ya me Tipelu. O mātua lo tina, tuai wafau a Leni, masi ia Leni, ia o mātua. Na fsasua ni mai lo uola whaaloalo, lo uola tautua, ma lo uola whaaleanganga. O lo tama o lau whale tupai Tipelu, mai sa taua I Upolu, ia matu valu maniwe o lo tina pelepe site Tipelu mai sa sina I Savai. O lo to olua o Time Masters mai lalakonga e to olima le mawhanau. Ia ai Samoa o le a o tūlai. Mo le au fau tua mo le itu malo o Manurewa, mo le Manurewa Action Team. Ia e talosanga atu ma le whaaloalo, ia lango mai mo le mātou wha moe. Awa le alo atu mo le pālota I le māsina o se tema ma o kitopa le tausanga nei. Whawhitai lava, soifua ma ia manuia. Jebro wati le ua sfuma 5 minuto tene li July no fifia failo jo le ua mo le tanto wa avano fo I fatasi mai ia le tamaita ia harassment. Ia o le tatou Media Watch ia so amtanga va yaso matfai unga va yaso ia I lunga fo le tuta ia ele nei vanga o le fiafi malo se fo manuia talo fana So fu manuia siata, whawhitai lava mo le avanoa, watalo whātu fōi, le ataua. We've both been having a great day today. malo lava ia whaftai fo mo le nei avanoa. How was your day since we didn't have a Media Watch nafi? So you must have got a pile of cases. Absolutely. They're making my job very easy at this point with the media, but it's been a good day. Had a look through some of the articles being released online. A lot of friction, especially with the Samoan Law Society's recent letter, but we'll get into that soon. Malo le unsai malo whaftai telefo ia whaftai o le ua e. Now what have we got so far? Tatou alumomua ia I le tatou ini article on Media Watch. Yep, so I'm sure you've covered this on the show recently with Samoa Law Society and the letter that they had launched, concerns about Prime Minister Laulia Lemaliotua holding both the police and Attorney General roles while also being a defendant in an ongoing court case. So the society's president, Fiona, in an article, she reminded lawyers of their duty to uphold the rule of law, but that statement has caused a bit of backlash. So we did cover last week that the Attorney General, Sua Helen Warwick, responded saying the PM hasn't interfered in any cases and that it's not unusual for a Prime Minister to hold the Attorney General role in Samoa. Things got more heated when the Commonwealth Lawyers Association supported the Samoa Law Association. And a lot of concerns around Fiona sitting on both Commonwealth Association and also Samoa Law Association, which you've brought up, Asiata. So the situation has caused quite a shake-up from different prominent figures in Samoa, which I wanted to discuss on today's episode. I've gathered a collection of articles, responses from different people, which I wanted to get both of your feedback on. The first one I wanted to cover was by Samoa Observer, and it was a response to the Justice CEO's comments on the Law Society, and this was written by Bulotu McCarthy. So in this article, he defends the Samoan Law Society's right to comment on legal, political matters and criticizes John Taimalilangi for overstepping his authority, citing his lack of courtroom experience and questioning his legal credibility. In this letter, he argues that John's interference threatens established legal norms and the separation of powers and calls for him to refrain from commenting further. He states in this article, of course, the Law Society has every right to say what they said in their latest release. These are very qualified people, both academically and by litigation experience. Their release spoke wisely to the doctrine of the separation of powers, which we all know that when disturbed by politicians and uninformed government clerks like Mr. Taimalilangi, can easily usurp the fine balance of maintaining peace and good order in any civil democracy.
So we can see here that Pulotu was quite supportive of the Samoan Law Society, and this was published by Samoan Observer. Ma lo va tai hana. O vai ko ri wa fa la no mai matusi mai ra observa di finga ngano le. Ole ko fa le ku le anga me. Ole se furu di matau sanga o tau fai le loa skule le ma fai. Ale o fai lang kuskusinga nga ia pali. Ai matua ia loa ia le observer finga ngano ka maro pulo. Ya fa la su si ole kusa o banga le su se la ko team fo le ku fa kasi. Ia le la wa makan ka mai banga fo e kusa le au ka kwa kusa. E wa makan Ola usipe. E wa makan mai la usipe fo nge fa ade ai ngo fo mai kwa. O me vai. O kiro nge I kakai nga e kongo le Law Society le Commonwealth. Ia. O le Malaysia le place kenge. O le Afrika mai Rwanda le Lesi. Afrika kasinge ko corrupt. Ne wo ya ne wo me kakai Malaysia fo. Saulo la ye le si kakai ye o le mai Turks and Caicos Island. O mo ya. O ngu ia mai lo ia e ke le mangongo e ke le mangongo ngu ia mai le vanga le ia e kongo le sosilia sau ia Pakistan sau ia Kenya sau mai o Bahamas e le ongi lo ia ke masalo kailo o ke le recognizing wa lo fa ngar vanga ia le pulo Commonwealth e la lafi mai lalo o hala ko menga fai a la ko sao ile maka upule wala nga fia foma mai ka kale ki fua fia me malo samo nothing ole kwa nem se la ko yam se la ko fe ya samo me le elengo mai lango me vale fo ka ko so si ding fa ai silsila le ata wa fa dai fa mai te mai ole ele to ta ya hanol tato wa media watch mo ai mo le sira fia fa pe ma le tactic nga fa nga tu la epa ina ua le fiaru ese male no foa ile pa inga le na te nei a to mana tua mai fo ina ua tau mafai atu le fast wa umar fai unga walo ia fa tau tonga al fast le sa fai mana tua mai fo yo le lima o le vaenga mua le sa apa ia ko inga nga apa malo tau pulenga le nga apa fai ia nga kusi remember to mana tua mai fo ia nga kusi ia akusi ia ko inga au mai se fiso soang le fo ina ngulu matele ai manatu mo faalia ole aka ko apa fo i le masias ole atatu to apa fo i ia tunu una tatu tulia esea o nga waka ko le la va fa kolongi now ai se me o ke le fia i fikar fingere kulowa a o manatu fo ile o manatu o va tu sawa ai se me o ke le fia ia uskaili fiona o skaili o ele wa ngofu fai o skaili ale nga fua yo nga masar koko makua mangi kua ya Samoa e kukuri ese kuro kanga ka fa kolonge ia sang poronga Samoa ai la se me ala ingo ule fia ila skaili o loko e ka mo fai a ami kanga kaia e o mai e ko e ka o mai ngi ola ko finga ngalo ko kongu ile aku u le vanga fa vai ko fa ma fa ukanga o la yai ma fa o kanga kala yai ko kongu o la fo yai ra ka mai o lo ia la yai a wale mafainga e fo ia oe a wale mafainga e faia se kasi e le mafainga e fa popo fa ma vai e sa le pali I John te malang ora kala sa nga mo e fiona ora kala sa nga a o lo ko ya ru ko e kau a ami ia ko sila ngango ko mi sale di sile ku fo ngale le ia lisi ora ku nga ia o ia kanga kaya nga kusi mai ngai kusi le ka war sunga le ato ako sila mai aku uia ia irunga I Pakistan e fa feang ka ko karia inga ole aku ngu merkasi le ko kiki ya ole oki ia mar abusing o right to kangaka ole la ko vai surunga sila mai ama Malaysia aku ngu fa pau e ku lo wa era hiki fa ke siango aku ngi ele ka ko ngi Rwanda vai ka ko Afrika o Turkey Kenya o ko sila ku Samoa Pakistan la nga ka kaunga sila mai nga yo ka ko makua ma Samoa le o ko sila mai wa ka wa le proklami
e whaamangingo ai ali atou. Le whaafonga mai Samoa manga yo ka kua ama makua o kou ele i mana malama i whenga ngui ale au ma mea whaapalangi wifi mea fusu anga ngeilo ia ka kusi whaapalangi solo mai. Pe ia le o la tau e vale a umale a kuhu. Le uma wha Samoa kua. O a kuhu ia le sa wai le ama yere kusi le ai pasese mai lungo le upu. Commonwealth. Ma lo kaupurenga. Ai manga kua mai. O Fiona e kasi le sui o lo ia el Commonwealth. Kusa o le sui le o Samoa a nga i lo ia el Commonwealth. Longo winga fai ngo fianga meli e Fiona fai mai singa ko kusi lango mai ya le wo vai vela mai yo vai nga ia. Ka wai la kala o so le nga ma ko fai mai si vai nga ia. Ole mea ngo mai ka winga le kusi le mai Commonwealth. Ngala ko fai le awala kasi fore le wai so sangi kusa le sa walunga le de la sa mai ala ko ai le o sangi po ai kong kusi le ongal manga fore le lango ka upule o le kusi ko le kiki o finga ngalo la sosia ko ko nga skailinga le nga kusi mai o longo winga ako se siku le fo fai de Commonwealth ko nga kusi lava le nga fai Samoa Law Society ele saingia ele ka ba fo si va ngole le sos nga la va nga le ko si le fia e lima ongo ako o Commonwealth e la se sim fa pe mai o le lima ongo ako le ko kusi le la ko finga ngalo e sema ai kusa o le ko vai o le pingi fa pu mo mai a foi dele ele o mala malama uma ile ko akele kusa pe ko ro foi ko le au kusi denga mo le la le da head Commonwealth but so far le winga la fa matalanga sa mo fa forma fa vtaia mabsua le fionga ile lo sa mabsua tania joiloa sunga te tai lo yesini fa vtai for sunga bali manisio ilato le wo fa ali manatu a meser kusina le ua ka usa o iai ma whaakulanga sawa e le ai se tau whi au e tasi il whaafika au li lea le ai ma se maanga ia le upunga le whaonga sunga pari ku usa o lo wisu i le mea te tauna tu uat ai o lo whaongonga ngā le lengo whaiaku Fiona awe ke momoi o mai fofa whaafika au li o Samoa ua ele mafainga e faia resign alu ese marmenga ke ngofu fai la private practice po le ai o ku isi lo ia e mafainga la ko Armelia o le toto to etamo moi o le mafau fa colonial le this is a colonial mind style mele ala ngo fa ngo ile actor fingele le kulo sunga loy menga le ngo fa ngo ile mele wa fa bia o e o fo ile ku ngale ingo yo le ku ya o And in 2016, I think, when they were putting together some of their concerns against some of the laws that they were making at that time, they consulted everyone. And they all came together and put in their concerns. They're wondering why for this particular one, they didn't consult them. And also, she's come out and said that they will address why they didn't consult everyone at a later stage. And so my question was, why does that have to come at a later stage? But they were very quick to release the press statement. Yeah. On me fa koi fa kusile ale Commonwealth Law Society. Mo mga irkali lo isili. E foli me fola lo ke le me mo lo corrupt. Ki nga vai mo kali lo isili. I find me alla kokusi. Kusa, this is a show of disrespect. Makua le mafau lu fa Samoa. Matua le mafau o ele al preskengi o le Law Society. Ora makua le mafau o le Attorney General. Il lo yesili. Io. Kusa afu se siku o le la ka mo fai. E stir up se mea. Inga ia va il fonga va ao ngofo le le yolo ia. Ma ka justify ele nga be vale nga fai. Karu ka vanga oi, kusa ka vanga oi mara va enga len ko fai melia. Le wa yo so ai or Commonwealth. Ai e fa ko ia la yo so la ke fia le lei a mai Commonwealth fa felo ia le ke lenga ola ko ngei. Nga ku oi nga.
Levo ai oso fai le mistake kulo. E nganga uwa kuso o le melia. Lenga o inga feio lai le HRPP le atawa. Si le ko inga mentality le o learn na o ko. Ele o you never learn. O le ale wingola ukala le fai. O le kaimianga le amanga ia e sko ingo kuila e pare ku. Kang lima makanga ku uanga ia i rungo le pule. It's that time pana moment ngapa uai. O le foi lawa o lima i o lo ia. Anga e mangingo i o saunga pari. E ke o solai o ai fa feka ngakanga. Ngaku ua o ngo fornga. La sao. O le pe o mele sa ngoi hana. Nga ilo ngei ia swing o kula fongo mai si me fapenga. Ale nga kalo umai pereskengi sa yai ia le lo society. Nga ku uma so ale pule faali finga ngalo. Ai sia o le fai ngei me. Ale fa mai nga sa nganga. O mele ia se kai minga vai ficar ka. Ai ke lo e siaka. O le me siringa nga makanga e kia. O le lako both law society, Commonwealth mo le Samoa. O le lako mkafa yoi o le la pole o le constitution. Fa vai. Fa vai so se kungu fa vai Samoa. Lua a pole le kulafongo. Ai o ka local me it's got nothing to do with them. Kusa le wo mai loke me e loke au prokiki. Ja. Ai ku sa o me ka kaunga o loki. Ja. Le mele le o foi lo loto ile kulanga lea. Ku so le case la walunga wa kupu mai ke au le mele. O le case le o ile le sa o le vanga ngi. O le case of pule hai le sa pereskenyo le Ja, le peskenga fam singonga akila. Ja, o nga menga kongo mai. Le nga kongwa. Ku ai nga case kongwanga e saka kaunga makuai sau a koa i lima vai o io sau a koa i makingo kukung le lo society Ja. ai sea onga ua le faalo alongia le fai unga nga au mai ele famasingonga O nga kongo mai. saka kaulo langa makua fai se la ko fainga a mai so la ko finga ngalo ai vai ka ko i e ku u le me saka kaunga na mangingo ala Po uang ngei menga pe vese ka ko fainga malo. Inga was spiriki le fast mo le fie me mala wanga. O nga kongo mai ko. langa la ua soli foi kula fongo O i for wanga nga faulu la ko kapengeka ele o i for kongo. Pa cool sap le i for kongo. Minority government le yo foi kong Pisa ka government le i mai kongo. Ai for pisa ka mai mia. iyo Ele se la ko fea ye. faile a fia ia fia me le case man kwa la case ma le attorney general mo ai ja nga le o mai ko kongu nga kai ai ja ko le kusia ia fia me onga ole faile lua case ma e faiga ka kele nga ma nga ya o ele ministry of the attorney general por makanga ruanga o fea sa ko ia ya vai dato ia yangar ka de o fiona iyo se foi si kai le fio ya o le la wa tu sia tu ia la wi asinia ana isi Yeah, well, with that one, Samoa Observer clearly published it, and it really shows a strong bias. I'm actually in disbelief that the editorial board didn't read through it and see that plain and clearly. So instead of focusing on the actual issues raised by John, it goes after him personally. So they question his qualifications, they mock his experience, and they also use emotionally charged language. For example, they dismiss the person rather than the argument. So he said he has no qualifications to prefer any comments, and if he thinks otherwise, then I would be very interested to know. He also said, I understand Mr. Taimalelangi only obtained his degree not long ago from somewhere in the Pacific. And he also said he lacks courtroom experience. So there's obviously attempts to exclude his voice based on professional background. He's trying to discredit him. And I think this is very unfair because they should be talking about the issue, not bringing people down. And Samoa Observer published it. That's so stupid because this is not about the court issue. Hello, ko le kalongo ye. O le kalongo ilim ka upulenga langa mai. Ale la langa mai for le kongo court. Ole me mali le te fai tuai. Ole matua o wa mati le tila ile matanga ole nei tanga tai tu ole observer.
na o pisa ke le ka ka pisa mai le ku le misio o le ngo fo mar ke nge relate nga I observe ku loa ia sa ve sa no malifa. So if le misio is truly behind this, o ke fa ya ku la ukala o matua mangoto o matua loko lava ngi ka mai kiki e ngoko aku langa career mangoko ko marngingu spepa mongi ale atawa because o lela ka ko kilo his career may come to an end I case le fai ngai ai fo ilanga mele nga fai io in case le ngai ma ana na ton la ka fai bai ele ka kai kali mele mele ele o pisa ele o kusia mai foi la observação nga pisa ku mele pisa mele mele a foi la le tu fai tu a foi e sola le mi oleanga ai kuli loinga a fa bela mongi uma claim ye ka uma itangata e o tangata la vorko ainga kanga kai ainga nga I observer makanga ka ngai ka ua mai kuno o ele ke behind all this kuskusinga mangi me uma nga kuwa isifiki ngale pole lava ngai editor chief editor o winga la lautala o le mele le la kupungile atawa o le wakiro kamale towards the end o langa career awa a fa maongia ngai saingia pe pange ya ngo mare saingia ngai vani I le kupere nga kala le si leo le fa malolo longo winga wa se imalonga kusi loya ele lo society o le winga la le nga fa yakula kakala wa makuang loko ar kamar ngeye ngoko longa va mangoko ko man nguspe si lauto makwa yung ala winga or kuskusinga le kele ngai kala ya John Pali I por sunga Pali I taimalang o kuskusinga are kangaka fail mai le ofi ile haru ka mo failanga fa loya more than 10 years o ka mo fai pasi le fa loya ile pasi pro o fa fa kele fa le ku o vai o le wa va kuskusinga fa le ava kuskusinga le failure le se loia ai wa kapu mai fo I mausikadia wa kele community maskeke wa kapu mai ai legally onga koe avengi advisor kama le pe koe fa ngar kama ringi mei le exiling alo tu fa yetu ai And he talks low that he gained his education in the Pacific, which is that's a very colonial thinking, like that you know valid education can only be done in the West, not the Pacific. Avo lo tu fa tu ai sa o songi ngau songi melo tu fa tu I langor kama e vai ele lo kere se mea e ro fa sa wa na o so nei fa mai mau po tu pe yen o vai do so fa ile moving ale la waki to lo le na fo tamari ka ko vai ka ko ye kala le mele na fa le play e fia onga fo kama after ngor kupi ai ele ai masonga ma fo tu lo wola or kanga kasi lea koa mangu nga masoe lava mamaliu ya kungu I Pasifika onga ore ngau inga iao ese ngi kanga ka kolongi le ngofo kolongi I Samoa ai wa vaila o ilonga fia lau wa me mongyanga le o faire rilia le o ngofo amu fa pe mai ole afo ole certificate lo ia papadi kulo wa ngale fa kawilankala fa per certificate lo yo palinga mo Pasifika ele mo se Pasifika mo ngi ngusila ele mo o ele ke o ele lo ya le valea kulo wa ka ke va kuana le upunga ya wa nga fa lo ya va ku ya oi le o se furu mo ku pu ka usanga e ke feio line ngi lo ya ele pasi o ngi usila le nga pasi ele lo yo ka o le nga ma ko ye umale yo o ngi usila o ngi usila le pasi ele lo ya a John fa wa ya papali I John tai malangi lo ya ele pe lo yanga sa mo nga uma mai ba watu ngai ma lo yanga ke lo fe me fa kasi ore ke pisa mai fesiri ale misio malanga lo ya po fenga mo nga me a le winga le ta te fa ya tuai na o lo tau fa le anga la me le ke fa ai o ke o fo I lo le ma ia ke hau anga o wiloanga o se maka upu o le fola le o karango ai kamaia moloia ai was furu mon kupu ka usanga o ka mo fai le pas e ki rola ukala ia mama wa umar karango ia me ya ke fo o ro ia I Samoa mo watu mo fike ko mai ko fa iska usanga ngi ai o to wasira sila ta to ko inga ma fau lea fa ai longa tangata ma fau ko ngwa le Samoa o ke fa fikai o suila o paloka
Tailo fa fitai sa mo le o totalia se tau longo atu le prokalame ai mai se isi si ufonga sa tu e tau avel tato mau ia fa to do ina fa to le to sa mo utasi ma sunga la u le maleto ko ke sira fia o le pale mia o la auli o le kula i o le fast o le koe fo i mea ngā o le marosi anga ia Samoa. That's it. O le pale mia i o le sunga la auli al maleto o le koe faa fo i sa o anga o marosi anga o pulenga ia Samoa maunga kangaka. O mawhauwhaunga ia le feo sofi mai le vaenga lea, colonial thinking. E kingo ia e sau, ai leo ia kupo. Kusa e o mai e whao ngaka Samoa e pai e le pawa, ai a kuku le pawa, ngā a le iso whailonga i lea mga ia oi, mawhauwhaunga ngā o kamaya. Mangko whewha pe ngana mea ngā whai siamangi. O mai lo perkangia, ave ese siamangi ai whai perkangia, hand over no perkangia ia Samoa yangi usila. O ngai laka aku ia Samoa. Si ole ruling lea, a e lea ka mai e kere ai lungo lau e yel palangi. A le iso whailonga i lea mga ia oi. Lea kongu ai whai mai e kangaka ia. Lea la fwoi ngai kalangoa mala kou o le popoko. So whaafikai ke lea i lea tua i lona ngare lei. Ma whaafikai aku o le ku o le fast. O le koe whaafo i sa o a ngao Samoa. Kusa le mele wa iei. Pe ia le whako aka ko kukuria e sea le aua. Okay, mo. Kusa le paro karen ke angei. Kusa o le whako aka ko koe kuko kasi sa o hai lea. Ia, ma whauwhaunga. Kusa o le uaka ko koe kikia e sea. Ma whauwhaunga la ia le au kolongi o ia. Kama ia lea nga kako nga pūrea sa o loko kako. A loko a kau ke momoe le kao le varu le fiafi, kau ke momoe le kao le varu le fiafi. Yeah, Hannah, what else do we have? Well, I think it was fair for Samoa Observer to get a opposing perspective, but this was not opposing. This was fully just bringing someone else down. But I think it's fair, just because of the criticism he's been receiving, I wanted to cover his response to the Commonwealth as well. Papali'i expresses his strong disappointment. This was an article written by Samoa Observer, and he calls their involvement unwarranted and irrelevant, questioning what mandate or authority the CLA has in Samoa's jurisdiction. He also criticizes the Commonwealth Law Association's description of local lawyers' concern as inappropriate, ill-informed, and unjustified, calling this disrespectful and dismissive. He suggests that the SLS should have held a meeting or sent out the communications to gather member input before speaking publicly. The Prime Minister's ministerial roles, while unusual, do not present any proven threat to the rule of law, and there's no evidence of interference. The Attorney General herself has stated that the PM hasn't intervened, and the SLS statement therefore was premature and possibly politically motivated. Papali'i stresses that as a public servant and court registrar, his role requires neutrality, and he believes the SLS has compromised its integrity by going public without consensus. So for this article, for me, his tone was very measured and it was firm. He asserted professionalism and loyalty to due process. So I like that he just talked about the issue. He didn't try to bring other people down and how this could affect Samoa's democracy. E manino I o le saunoanga ale sunga pali, John Taimalangi. O le mangingo I o langa e whaitau nei iai. Details mai lava ma o lai stick up pali I le issue. O le mea lenga fia wha mangingo I pali. Commonwealth lawyer, your opinion, e le mo'omia. E le ai fo I se mafuanga. E kouke amai ai fua le mea ranga I wera pe amai e sui ai fua se mea. Whaasanga no ma pali I koe wha mangaku peleskenge. Mangkuala, o lea kalangoa pa pali I longa capacity as a lawyer. As a member. Member ole associate lawyer. O le si me manga ia I le kusia pali I ngō whaitau ia I hana mali e tau. O lai whai sa pali. E ke oso e au mai I whinga ngalo o yengi la ko membership o kokongi. Kasi nga, ki longo whai kauai, ma ngai ai o le pontinga. E ko umako,
O le ai o mākou o register member. Ko kongi kupe ko kongor kako asosi. Ai ke lea mga ia o mākou leo. Ai e oso a mai au Pakistan, a mai au Malaysia. Elengi member. Elengi member, lengi kupe o ko kongi e ko kongo Samoa. Samoa. Vai kako. Samoa Law Society. That is a point and an issue. Vai kako ye. Are oso mai dis fu lima kausanga o kau fa pasi loia. So, ai oso mai fa mai. Kino. Ai au ala ukala. O leu ke aka. O leu wa mess around marka. O leu ke aka. O leu wa faianga mengi. Puroku. Kuso ke longa ai wa marie la filafia inga ifo ngona ngi pa inga ele ko ya risa. Walu makaras. Walu ya feka. Ala mo ko fo i. Anu e fai ko pofa. Ko pofa. Ele nga no fa ya. Ena no fa ya. Awale was on this is defame. To me, do you find that article Yeah. I think it is. Defame e kau fa leanga. E fa feanga e fai mai o certificate nga mau Pacific. Ala e fai ile court le senior court register. Ko o le lawyer. 80% of that article was bringing him down. There was only 20% relevance to the actual issue. So it's amazing that Samoa Observer o le sila mai ngau te vai walanga le na mai e hana a ko sila ngere kusinga mai ngo article o headlines o le vai mau lalo kusinga ale Samoa Observer. Yes. Yeah. Ile fionga ile fa konsili por sili o office of amsingonga. Yeah. Tulo walanga o mafa o menga mai o media watch the photos. E va ai sila foi la I heading si va tua a ko sila nge ile headlines ngai lau ke mai ai vai letter to the editor the writer believes that writer vai kusa ele kai ka ngo fi makua acknowledge ia le sunga ia pari John tai malangi ya o le CEO o le fa urunga o le ka renga fa singonga ko loia ole me foi lele o kwa fa ngala vale la observa o ku era observa kwa fa ngala vale ile ole misio ia le pomo ma le pele fa nga ime fa nga ila kuskusinga ngfange fa le nga ikamela na tonwa to mai runga le article nga usu akua nga fuka vesinge lesi nga this one ako sisira mai Samoa so no ia le atawa ola whakakau ia John Parry, po Parry John Taimalangi. I have a very lako headlines. The writer believes that the Commonwealth Lawyer Association has no business. Lei masela ko kango fi headlines le lei. The CEO or a lawyer or for my the writer. I fai article nga isi kangaka. Honorable I think we can bring it up. There's just a photo I sent if we could bring it up of Tula Epa. They bring up the title and sila la fai nga article li fai nga ia akuskusi nga ia Tula Epa akus sila mai sa mo o le fa ai tu au tu singo ni tu inga there we go. Vai. O le article lea o le fai nga ia Tula Epa esa kai fongo vai ka ko ye la kapisa moa German tu la epa sa ilele vai ka ko ye e makua full acknowledge my lava ya le kanga kama ai a ole ile sunga ile faururunga fam singonga matulanga bena ya nga sawo lo ko nga article the writer ese foi makau ki al foi ngol loko le ale mo mo kwa makila kila al foi ngol okay let's see that Yep, so yes, there's been a lot going on with the Loa Society in Samoa, and all of it is around the conflict of interest of La'oliale Malietoa, Prime Minister, his ministerial profiles that he's under. So this article published by Talamua Media, written by Langi Kirisoma, court again postpones hearing of submissions due to prosecution delay. The case against Prime Minister La'oliale Malietoa and 5 others has been delayed again after the prosecution failed to file all its final submissions. The district court was meant to hear those this week, but only 4 out of 6 were submitted.
Judge Saanga has now pushed the hearing to late November. A big issue has been witness credibility and changing statements, and there is delays in filing required documents or submissions. Ia, on vaenga tonu le sa ta fia fo I le atu le mtanga fa tai le uto e mai. Ole tu langa I le case la. Le wa ko so lava a fatamala mai o mtanga le leo ma prosecutor. Ia prosecutor leo. Ele le tape na ina uma. Ya, o submissions po final submissions. Mori o ye ka mai o makwa le ai ma se mangi mea whainga kusinga submissions. They're struggling e whainga e wha umale. Ia wā le ngare wha awa i kero vai aso rinke ngai masinga ai me ngare wha. Longo inga o makwa fiu e whaise me whailisi lua. Ia, waranga sa. Wale lopo fe a kusi, wale lopo fe me asu e mai ni me no. Ne wa e fa ka kulepa mai me ia e le aunga, fa ku ya ki monge mo se me, mai le aunga. Fa ya kulisi va mai le aunga. La lo ngo fo ngwa le le ka me fa lu le. O le sila me mali. O le la o man kuare atu. O le la mo mali e kedi. O le ufko a fa ilo ko leo. Do you know why? Langa foi do umat pa ro ka ro ma ro fast. Kusala isi ang wari iya nga iyo mo ai e mori mau. Alai lo e pepelu. Kai mingero fa mai oi no okay fia. I'm not gonna get involved. Wa foi nga wale ku HRPP wala nga ku HRPP. So se me ave ka e makwa ro ko umangi ka nga kai foi corrupt fa kasi I mena. Ai fa fe kai ole o cool fast. Maybe that's the reason why lo few sa longo ka vala au ma sorry o fe o ko ia a few prosecutor e ka wamo wala nga wala lo po fa fenga fa ia me ele ai e lo se furu submissions la ai ma se me fica usa no fa ia ko fa ani fo fa makananga sa bi so de fa prosecutor armi e uma engol admission me Elingi submission or admission. Yeah, I just think, with the amount of witness credibility and the changing of statements, the Law Society is more worried about La'aulia Maletua and his profiles than this corruption. It shows where their bias lays, and it's so obvious they're exposing themselves, which is sad, but it's the truth, so we just have to accept it. Lor me le au tau man toi fo ile ko mangku ngi ke lor me wala inga langa sari fa pe pulotu. Sari fa pe puloku aile po makalasi. Anga polo le anga lo le. Le ki no we. Le ko mangku. Yeah. Ke ro blame le ile makalasi. E va fonga mai. E o makalasi la ko por favor. O ela le u fa pe ta. Anga le por kamania. E oi, ke ro oi. O la mai foi, o so dementia pole. Era o que ko ia la makara. La langa sa fe o lolo le ri ko pole me lenga diki ri. Ai ule la bango fko kasi ngi. Olela ai pe sia I nga umalonga nga umalonga po makala sirkam. Le la o pe o ka aumento I maleri le manga me o fa. Ai lo ko sugeri en po makala. Okay. Awesome. On to our next article. This one was written by Samoa Observer. District Council letters sent late, claims MP. MP Taioali'i Seu Fiti Aimasu of Waimaunga Tolu has raised concern about receiving a letter from the Ministry of Women, Community and Social Development after the 3rd of October deadline for submitting employee names for district councils. He says this delay undermines the role and decisions of local communities. In response, the ministry explained that the letters were sent on time, but only to the officially registered district councils, Fono Whaavai, under this District Development Program DDP, which are the current legal entities.
CEO Loau urged MPs to engage directly with the ministry for clarity and reiterated the ministry's respect for MPs and commitment to transparency, cooperation during this transitional phase of district development. Malo, ole issue de ona fai tau ele mile. Vai fai kau ele karosanga pise kankara kala ka mo kaioli. E manga or kamai va kul pro ke kinga ke. Ona me na. Yo, wa me mo wala la complain ku se va nga va ku fa kulanga le officer o va ku ke elaso. Esa wa pe kau nga fa le uro fa pulele. Wa ole wo so ngia lu kangi ola pse fa vela ngari ko pse. Ala me le alo ole ministry ole fo nga ole pro ke ki e kalongo ele mele ku. O mele ale ngale fa fangi e fa pulele mo le fa fangi fa nga malo. O nga se o me o ya. Attention seeker. Nga fa le kongwa o so ya le msio. Instead of also email le fungele proteki man mele e fa sa o mele me ai also ale fa so ko mga ala ko fa le mele sa pa pa o malo mai o poko. I think also at first glance it seems like a straightforward story, but the MP's upset because his district got a letter about submitting it after the deadline, but if you look at it, the ministry did respond, and they said they sent the letters to the officially registered district council, not just any group. And the problem with this article is they share the ministry's, it shares the ministry's side, but it feels like an afterthought. There was no real background on why some MPs are registered councils might not be on the same page, and that missing information, they're now just trying to make it look like the government's stuffing up again. They're not talking to us. We feel excluded. So this is the narratives that Samoa Observer is still driving. Alamua le tu oi fo malea kasi. Le fionga ya muri anga kele I lea ka marmak. Tulo pa tu oi fo. Iyo ya ai e faila utala. O ile mafua ai o nga o ke ro ku le motivo ngai mea. O lai manga o le me foi leo le attention seeker. Lua. Le a kau manga o a ia le me foi le awangi fa ango fofi le mungi mea ai manga o ai. E manga o ai save. Ia te au. Lan me la sa le alo fingalo. Lan me alo foi observe ide mea. Alo mua le officers le vaenga kongu e fiko kongu ia le maka upulea. Ave iai se ivanga nga waru aku o sidinga kali seu o le last talia ba vai kako iai o le last talia ke aru iai o le media inga ua uma e sa iri makangi vaenga uma ele ai ase so swangi mo oe o le last le o le mele nga nga pa sia me e o so le media e o so oi ele ke fiu le ko inga ka me fo inga kupu I amakanga mai fo langa campaign a ben tafayet e pe sika ka fia ala lawa ko kanga ka mafai ku ia kala ma upu no fai tau fo irona manao e manao na te ia e vaku per ka inga pro keki nga ke ia fo le wa fo la pisi mafai mai so se ku ngu fa ke mo kalasia oi ka ko ia ile ai le se mau angoa sa oi la kala nga ele ai ma se mau angoa ke fasa o nga me fa mai so se ku ngu ke mo kalasi ya ole fa vivenga e fai mai nga kala mama ko ngei ni usila ele ai ni poro ke ki o fa ya e fai nga maro ke le mo me nga le fai I mo me o loco pot ele u ni fai pule me ya ele kai kai ni fai pule ni me nga ele sa ola lau so le anu nga ke so nga so le anu but first and foremost, so se mea nga whaakingo e se pāki la lako anga wa. Ma le lako aku rai mai. O le mea pakingo nga kau lako. O ki ofur kou le mama nga mea. O le mea nga o ki ofur kou le mama. So se mea nga fola o aile vahe nga wha upu whai. Aku kuma ya e pule fo ila kou ia wha kau kainga nga mea. E or ko ke le mo ko ifo mo ko kola mo ko pele nga ua mama ko fe en ko fora e ko ke fia maso ko ke fia pure ko fu ile poro ke kele ale le 2 million ar fast tu lo nga ka o kere kari aku or menga la o ka o ko fe nga fa vai ai a fa o ke kari aku ha u e rungo tu ya e masunga le ata o mar pokarami ele is ko fe out menga
Ora ka sa anga. Ele ai ma se ko fe au e kasi le merga. Ya ra unga ka. Wo ia creating le fafika wikele mo ngai. Mo ngai so l'observer. Ale li yo. E o ngela o fela mai makao. Ya nga, wo ingo mai e office. Fatu vo ile mele mo pepe mo le ikiki o mafau fau. Ma la ikiki fa pe ia o sa onga le o fainga o fa ko fara inga ma fa ukang. Le la o ngofo ma sa ili ma fai fidi solo anga I makanga ruenga ma me ss. Yeah. E ko ya ruakula. Anga o no mingis kamar ka kongo onga vanga de makua fa singoro I fai kokoa. Mai a fai o le vaenga wa umana sauno ina ma fola ina ele fast la ko angava. A ku la I mai ele kai nga fa aururu se mga ko mai. Ele ke kupur me ele a tawa mahana. Nga mafua mai. We trial it. We did trial that last ka paya inga. Olea. Ole fa kai fongo o fa pule. Ole menga kupu. Ora makua solo mua wa kuku ai fare fo o ya ele nga kai nga e pengifiki nga o e kau iai mai ainga iai mai fai keng iai ai o ki fa sa o lo keleo lua ko alia ai keleo mea kolu le muri kai yala nga ba ai kufa fa kupe kufa pule ai le fai karia ale e tapipi so ia gaula ua lava nga vaenga sa fai male songa nga fai male songa al fast ele ko ese kia ingia ko pepelo mangia ko fa ole ngi O ke masalo mia for kusinge e se me wala complain ala ko ele complain mai si va nga ni masfu wa fa for kusile ka nga o mala vai I kumalo ni masfukas po se me se kusila nga yang fa ili ya Iyo ele mama ke le se wala nga ko umame ya ele mama tele sanat ya au de lor va nga tasina na va nga le sa do media watch Anna. Yep. So going on to the next article. This will be our final article. I wanted to discuss some positive things. The Minister of Finance tables 1.24 billion tala people's budget, which is something exciting and awesome for all of us. I wanted to share some of the budget allocations with you both. So funding has increased from 1 million to 1.8 million tala per district, fulfilling government's commitment of 5 million tala per constituency under the existing PDS. So that's some really good news. Monthly pension payments and disability benefits will increase to 300 tala, benefiting 15,099 people. Support for NGOs will rise from 2.6 million to 8.97 million tala. That's awesome. With increased grants for organizations delivering critical social services, annual assistance for Mapui Whangaelele and Mapui Pulotu. Aged care homes has also been raised to 100,000 tala each, recognizing their vital role in caring for our elderly. The shelter financing provision from 500,000 tala to 1 million tala, enabling the construction of basic shelters for vulnerable families. 306 families across 141 villages will benefit from this initiative, implemented by ADRA Samoa. Private sector organizations will increase significantly from 7.1 million to 23.85 million tala. That's the one I'm excited about the most. A lot of support for our local businesses. But those are some of the, if you want to read the rest of the budget information, you can go on Talamu Media. They will have it there with more information. But yes, what are your guys' thoughts on the budget so far? Wow. Makaukia pakekia leto. Makaukia masaro is one of the best budget wo falongo ye. Ile orkelo pakekia le alo ikamaka. Yeah. Ya mse fo ile kumalo o ke kile aka kilo il kile ole or kupele ala mo kilo pasenge increase my allocations or pakeki pela ka kamakua. I think ka kamakua kile ku se ko será fali ma pasenge le si ki ole or fangenge ole allocation nga fa yai
I whapenga whoila I mei o private sector business o ngole developing ngai mo ngā luenga me whapenga lenka o mai e hana. O le mea, le si mea siringa maa ngai e kia. O whoringa mai e ko malo lenga whaila ko research. I ainga whoinga ele o le lei. Ainga whoi e lenga awe ilpa kiki lea mo ainga whoi le whape mai e korse lau ma leongo i a families. Mai ko malo se lau whakas. O le wa awe ilpa kiki lea wa sikia mai le afa milionga le milionga. Ko ngā kanga konga la pero kakale ka weso sangi le tauta ia. Ia. Ai whoringa ma whoi la a whai e le homework ale ai ko malo e maua inkanga ka o lai mga mia ba ko ngā sosangi lea. Ai le o whaia. O le lau miss out pa kiki lea. Nanga lewa ka umai ai ko se rama longo ia ainga. E whunga nge peng whiki la le milionga lewa alo keiti e e whunga nge le maro. So ia kia la pe whala pensions e lenka umai fo e vaenga le ia kako village projects me o penga. Ia kia uia ko kikia ke leo le pa kiki lewa nga I kongu lava I ainga. I ainga makangaka kai ko kasi le malo. Ia me se foi la ia ku malo. Ia kia ula ia pauale mele o ke roinga I o kiki ko pa kiki sa le kaunga veise mea le ombudsman. Walanga o ke le ringa pala nga ngi officer. Nei ma se mea. Nei ma whako e le I... O ke le ringa pala nga o whanganga le ombudsman e walanga awelang kopikere I. Kasi ngei fia milonga. Ko kia lua milonga kupela ave iai. Officer leo surfa inga Samoa. Kasi lea officer makua le lopo le mea po inga surfa ia o inga pengi fiki mai ingi surfa inga. Fatu ai fo. Ole whataua. A o e sau noa le ataua. O leo o tauri maina le tatou officer. Ia le tatou district directory 2024. Le iai umai to tonu wha maumaunga o I tu malo umai lima sumaritasi o proketi. Uma o ngā kuwhakasi. Lea la utou sisira mai ai. Ole amatanga o te loa ole vai aso fau ato. Ole a mata I loa no tau sirisira. La vatu se ata whateitai a Samoa le tau sirisira mai. I le whamaumaunga nei. Matou obtaining a sao mai lava. Mai le matanga ruenga o le miliona. Mai le tausanga na tenei. Lea fo ila le afola wai. Kou sesera mai, vai maunga tasi. Le wa wakul wakai ka inga. Vavtai fa mai te mai mele mai ngol tatu good news le packet. O vai maunga kasi. E afi ai no nei. Fangalii, laulii, le tongo, vai le leuta, vai le tai. Ngau whaka oko kua marko maple ngā I lunga o whafanua o Samoa. O le total population whaamawinga mai last year I le porokeki. Valu afe fitu se lau tolu se furu ma leono tangata. O leo whainga o tangata nei o tamaitai. Wha afe tolu se lau. O leo whainga o alii e wha afe wha se lau tolu se furu ma leono. O leo whainga I tu vaivaina I tangata. Tangata mātutua ono lima a ngā ilunga tausanga. Pof ta mamaritina wha se lau wha se furu ma le wha. Tamaiti mai le va o le atoa se tausanga mai le pepe mea se I o se fulu ma le fitu tausanga tama mateine tolu afe fitu se lau fa se fulu ma le ono o le tūlanga o le youth po o le tausanga fo I lea vai tausanga o le talavou se fulu ma le valuanga I le tolu se fulu ma le lima tausanga tama mateine e lua afe tolu se lau tolu se fulu ma le valu. O leo whainga o tangata le atoa le malosi disabilities I to tonu o vai maunga kasi pe awhapea o ngai ke fia si la fia e se lau fitu se furu ma le wha. Tato atu I wharisa po e kalesia. O e kalesia I to tonu o le tu malo o vai maunga wha. O I sari vai maunga tasi e se furu e kalesia. Numbers of household. O leo whainga o ainga longo winga urunga li ima whanau. E afe lua se lau ono se fulu ma le lua. O leo whainga o a onga I te tonu o vai maunga tasi e lima. La wakuna na makara whakaika ngā o vai maunga kasire la kako whaia I le nei e fiafi.
ai ole alu mai ku maro di matasi le atu ole ata amata le vai so fo sila la o to Samoa pengi fiki la yo lo pa local fast de la vatu net fa te inga o ngor pa ke ki le o mai e hanai lunga o se tala le lei o se tala fia o le mafu angale nga le nga nga waku ko ke pa local fast le anga siri fa afe aku le folanga o le 2 milionga mai si o pengi fiki ngai lo o le kola pelenga marisi mea nga uma mai ya fa nga ngei uma ngei now sila la o tou vai mo fa fai fo do calculator fa mo le ali a tou ma hana me se foi o tou le lunga proclame de la afrika ko ka mai demonstration le mana tua mai tato wo le pensiona tangata ia lea la ve le pensiona a fier pensiona le wai ko se la kara tolu se lau tala fa se lau fa se fulu fa leo fa ingo tangata o le a fa manu ia ina le tai tolu se lau ile lua va yaso lono winga aka ko alu le lua e fia lua suongo lua se fulu ongo va yaso e kala ai ili tausanga e tala ai le tangata a fa ia o le winga le tau fa ia tuai tato wo i tangata mamai se lau fitus furu male fa maua fo ile la ko pension tulango tangata pepe fo mai le por kalame le o tolu wafe tala le apanti o tolu to sanga mana tua mai ese mai ile 2 milionga ile kausanga ai ka ngoi faila calculations o tole na o vai mo ngatasi ole upu mongi ama le upu ka ukingo e uma enga afa pe o le 2 milionga ile 5 kausanga le paia inga kusa that's 10 million on top of that you are looking at $30+ million for vai mo ngakasi la vai pe a uma ngenga ka ngoi faila calculations i fa mangu yanga e maua e vai mo ngakasi longo winga e lenga o se fulu milionga e ke kilo ai onga o le polo ke kile o yai you are also looking lenga e fuli le onga mangua mai le tau e free a onga free lunch fuanga ngei o sikola sipi a onga kamekiraiki a onga fa akula ngalua a onga kolisi maleano ano yo penifiki uma ia le amaua e sa ai ko kongo vai maua kasi la vai ole sam a koa lava lea ore ka mau a inga o Samoa e sa ia vai maua kau ke kilo fa popo ai mar poro ke ki milionga ile paia inga le o ke karangoa kuai kau ke kilo ile fa ko se furu fa se furu milionga o ko sila maila ai anga ka ko ngau ngeila ile kola le ngale fia lima se rau ka la le ke mawanga ile kausang e mai angi umangi o vinga la fa tai wo mawari tatou obtaining ole o I ole a e sila fia I lava ma e nofo toto ai ile au fa inga o kangaka o ekalesia o a uma me uma lea ole a fa alu ai le kamau a inga ole ma ole aku e koe sa aku mo kaku tangata lautele fa fekaila I ole loko ole a o le kaimi a ye le vai moa ale a inga mau mea ai mare vai moa ale a inga ai vai moa de onanga ko ani ole fa tenga na ile paketi 1.24 billion ale tele fo I o lona vai na mai tele o matanga ruenga se le ata womana ole tolu se lau ile a foi o ko se lau le pensionga ai kara fa lua tu se tolu se lau ai se lau mas furu e kala ile vayaso ile lua vaso mua ia fa ko ako kala ila ile so ele sau atola le ar ma ngai fo e wala ngai e ma ngai ki ku fa lua ile masinga kas yo a po causa fo voi effect ile ne causa fikus furu ia lima se lau o pengi fiki nei fa taile na ile tu ole o si tia le pensiona na I matua ile tolu se lau ia
te alu lai tala fo le afai le amatanga o le masina ia fato a tala ila ia le o le resting fai ungo le masina ua manga ia wako kusari mpeng fiki e ke renga meo ke ofo le pake kinge o whenga inge kupe kausanga ke lenga o mengi vasfa mai ia whenga inga kupe a lenga mai ele umianga sa fa ele fast a kufo lenga angol kupe o le pisir ke le ale o whenga inge kupe in the last 25 years whenga inge kupe o dato vava ai le kele kupe ai whawhikai o le ua tu sa o tangata e ngau e whao ngā sa o mai kupeanga ia ro kairo ka ke muse whakusekala ke uwa pe walanga o le o include ko pake ke pe se la o ko milionga e ma ia grants whafo wa mele ke nga misi ke lo pake ke ko ke le lo po fair du grants e mai anga ko vole le pe Barcelona milionga e pe se milionga le revenue le Samoa vai ai le ka kai ngongo mai lunga pe fia ngi me ba ku fafo a fien ku pe mo Alexa ngi pa ke se la on ko ke se la on fa milionga le foi ka mo ku pe ba ku fafo o le metua te le fa taile e o le me mali la o mata ma le mai mo le tunu o le ile fono tanga na nafi o ke fai ako le vai la ile tau o meren ka fa so ngai ile ko ile to fia o muripola na rosa eve minska ku pea mana tu mai o matua i fa ka penga le ile tu wa ngai au mai le paia inga lenga ki ngai makua e se le muripola anga losa le ka ko va ai ile paia inga lenga ko ngaya ese le muripola ana rosa lea ua kako va matua i vala isingi le whaakape nganga i le atua orkangaka mana tua paulo le tai po le whaipule e uma e pa ingange nge ua o koi ki koru ia me ese ua whaasavadi ia o manga ia me ngora langa pakeki ia me se foi o ko vai fai ngor pakeki o nga ka mai le loko lofa male nganga o le inga moli mal pakeki ele ka fa ngro sa fa penga foi ko lu pen menga luengi so ele ma ia ka ko foi mai se ka ko baki mo la vetula utala le to lo pulo lo fionga sui par mia ke lo le fo usu le fangi au tilo lava ai pe ke iko inga o kuila epa no nano fa yatu e wale ai ma se sa wanga fa ya ai pe te i wa pe so far se me mo le kupu fa pe me le dedication of power sila o matua ai mai se o le urua i fongo o le urua i te polinga o pakeki. Ma le pu o kai minga ku e aluai. Ai ua makua i avele le whaakua kuanga la fionga le li pare mia. Dedicate le power. Mea umalaenga la yake ia. Avele si kangaka. More kai miningi. Kei lore le la unga whapikoa lea le ngā la. Mangu le official la unga lea o le aso. Langa le whakua. So le. Palasia kuarku me ka maloa. Ele fa ma ia ka me ki fale ali li kulou ale fionga sui parmia e se fai o le malu ali i o kulai e langa foi mangua o le sau ka maloa sau pi ku pi la ki mere o ku e mere nga ku mai New York o sau ko sa la wa fongo vanga ko sa wa fongo al pico o sa de wa nga fo i mai New York nga fo i mai New York ka maro nga ku wai le makua ko nga fe ai o le lang ya le la usa ko nga ko ku i ka kofong on short ai fa ali le mamalo le tua e le fa ma i ia ka ko sui pare mi lead by example on me fa la kupungi o fai pule mama mingiska por ko nga skai le la ka ko bai manga kuala manga kuala le la wa ka ofi o la ko sa wanga fa ka po le la fai mai ko ka wa fianga de solua lua fulua
le ala la fa fonga lo sa mo ke lo sa ngwa fa ka po ole ala fua le o fa ka o ko mai o manga kua ia le iwa tuofo i se fingar fai o Hana Media Watch wakali i le ataua ma le o fa fonga le tunu ke lo le mengo o maka nga fi wa nga fo lo ka furu mo ka o ava ku fa fonga mo mata mai. Do you know le mena o lo ma fo o ka ko karangoanga ma la ko mai fo ngar ka ko karangoanga mo ko ma fongo ko e ma o e mana tua mai le fesiri nga fesiri e fongo ko ya ka ko tu lo fa fe ngi fa mai fa fe ngi la di ko kai pe kuro wa upa ya en fa mai en au ka fa ko e malo ma fast par mi la audi fa mai fa fe ngi la pe uma nga e fa pui la audi oi kai kai ia fast le ala ke lo nga ko e kaua e ui sa mo ele ai se o la ko nga mafofonga mala ko mo nga ele tupu le na mea ai o mena na ta wilo lo mafofonga fi mo aka o fa pelo loto la lela o ko e fa sanga sa o ia i fongo ko la u fa sanga sa o ia i kanga ele ongela au pero upu fa ye el kama o le ala ka uanga fa la makemenga ma de toa pulele iki ele onge la aule va matua sa la fai a vai ka ko ngafi o ava ngoa e fa tanga ele tua se sila ai le karikong ma fa karikong winga ai ka ngaka e ku fisili pe po o yai ngisi o sila sambo a makar pa inga e fa ka penga e le parmi ela audio mali tua ia ongi se mo ma angalosa makua fa ka penga le levo fo le o sila isamo o ele ai la a ko ngial par mia i fo fuanga ma pe yo rekor kulanga o le fe ngai ma le fionga par mia ngi kai ele o ku ya ka mar fa nga malo ya ai mo se ko ngol ma singa reng sa ngi me ka ko ka ngo fo le se vai la le sola nga ngo mai ka winga le ngofo mo la fo ka la ma sa ngo sorry ele ko ulo isis ele ko ulo ini mongi mo kula o le mal wali i fo le mal malu le la ko fa fo ele fo fkalai le pale mengi me ka ngai ele se me ulangia mai ele ulangia fo pai pulele le mok yo avo i sila le sa fa ir komano ia te uma matua itala fea unga le ile yeah, but so far, Hannah, so what do you think is the budget for Samoa Toya? First of all, I just want to say I really like Ana Rosa's fashion. You have a really nice, is it puletasi or dress? Either way, I really like your fashion. Yeah, look at that. Amazing. So I really like that. But overall, I think the budget is such good news, and I think media should really cover the projects that are about to be laid out in the coming months and years. And if they don't worry, we will cover that here on our show. We're going to be looking forward to the different types of collaborations and projects happening in the different villages, which we're excited for. But congratulations to the Fast Party for bringing this budget against all odds. You guys have pushed forward and you've remained optimistic. And thank you for having me on Media Watch, Asiata and Leatawa. I hope you guys have a good rest of the show. And we'll see you again on Friday. Thank you. See you on Friday. Thank you very much. Fatai mo tapinanga. Malole te loa wa fia wa na nafi o le support kala me o te fa popo isi. Yeah, but mamori fa malo. Let's keep bringing those articles. Yeah, mavanga foi. Yeah, wa fot fa ngol le va yaso. Yeah, fa mo foi le to mo le fiafi. Ole vainga na tatu mi watcha to marolongo popo. Yeah, a foi mai. Ya ona tatou to ya fela ia se ito mati na inisi o vaenga a fai o tatou fa so ni Talofalava o lo ingo Italia Tipelu Masters na o tuputupua e nei man rewa o langa atoa.
O mātua lo tamā na whaavaina le e whakasa I Manurewa. Se o ina toina malolo penisione, Grandpa Arielu Tipelu. Wa whai langi le wholanga, ai o lo soifua pea grandma, le tina malolo ia me Tipelu. O mātua lo tina, tuai wafau aleni, masi ia aleni, ia o mātua o mātua. Na afsasoani mai lo uola whaaloalo, lo uola tautua, ma lo uola whaaleanganga. O lo tamā o lau whale tupai Tipelu, mai sa taua I Upolu, ia matu valu maniwe, o lo tina pele pesite Tipelu, mai sa sina I Savai. O lo to olua o Time Masters, mai lalakonga, e to olima le mawhanau. Ia ai Samoa o le a o tūlai. Mo le au whauwhautua, mo le itu malo o Manurewa, mo le Manurewa Action Team. Ia e talosanga atu ma le whaaloalo, ia lango mai mo le mato wha moe. A wale alo atu mo le pālota I le masina o se tema ma o kitopa le tausanga nei. Whawhitai lava, soifua ma ia manuia. Soifua manuia ma langi ma. O lo ingoa o matai a leota sinau mea tau wha. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Taimara watile ua joe walusu mar fitu minuto chau nei le tu lai ono. Ia ele dei foi taimara fiafi fatalo fatu I sia uso ia so le vai ku ngala ila u se vatua ia fa mole a misa. Ia Mr. Mati sia uso fo I sunga de I awa o Mr. Mati Bernie ia protesano masiono fletua to mesina. Ia manayola alo lai tu mai Rome, Italy. Ya mai mo mai le kai au usa la u te lo ai wa te ala le fitu le tai au ya o lo awai atu o no le fai poiponga si o la halo kai manga ia le meu fili ngi ko mai ki ave fai poipo ya le fes kai mi fai meska po kala mai lo ma ioi ave kula ya kai a vai le ioi ya fa malo atu congratulations ya ile atali ia pe au and Gabi Protesano's wedding sa mato filo I foi oi I po e tau tele I filo ila masi vanga ka kumalanga ai sa uai o le al committee tonu ale le sa waro le sisinga fu ale no fato a o malanga ya o malanga e o tau sisi la maila ya o ka so le o le nga ka wor ka foi le oi fu Spartan io the gladiator ia gladiator sol o ko vai ku ya lo fato ai se uso ya Bernie malfaritua ya Tomasina ya mesio siola na yola alo ya ri makuala le foi lang foi ponga ya ele nei foi I Nairoma amu ia o ko ya fatalo fatu foi sunga ya ale maritotonga ya Jenny la mafuta mai la loi waini wa mata ya I Wellington mori foi fa malo mori fa tele ya nga tailea fa talofa du ya ele uso ya doctor muripola siona motufau so nga le formai ya male ohana dental Chicago in Nevada yeah yes Colorado yeah. Nevada Colorado ya me fui ngi nei fui lele ingoa masikeke ngai Colorado atalo fatuai ia ele uso foi me se foi o le tautonga ia sunga fo mai mal faltua ia ele nei foi ia so tulanga o tutem faiva ai o se vai ngana na le paketi le tato watunu ia le sa tolo lowina o le lawa mai ale faitonga whanua e uila ele o fa ele fai ni fela fo inga ia o la o fa pa fala tu mo le sito eta o fianga o le pale mene ai mo le fa malo esele te leo le fa ta pe nei nei le tu o nei nei ta ya me sia mo pola ma ana rosa ma ona se mo to lupe e o foi la le tu la I mai le sui fon fita la to ia le fionga ya afa masanga ko ele mai uma ya pa ko ka ko pa nga umala yo ai foi puri e ka kiri va pia
maka ukia fa malo la ufionga fa masanga mo le ko a mo le fale tua li tau fa masangia ia ila tau ya o masani silsilatu o le manai o le latu toninga ia me se fo le lanu ma pulitasi fo ia suita maitai ia fionga sui ma malum ia me se fo ila ia o li ia mo latu fo fusiua ma tulanga ole Traftai fo isu ia wai ole i tuangai. Ia le fionga le teitai ole i tuangai ma le vaeng whau whaile i tapipi ar ngata fo ilea ia o sui tei do tasi. Tono le pāle mene ma le lato fo i sau whainga. Ai o le paketi ia le na ua folasi ia mo le. Ia e ke le i o le paketi ma o le manga ia mai o salo vai so umalawa ka ke afia se vaeng o le paketi wala o le paketi mo kausanga ako. Yes. So kai mi mua fo i ka po kala mai aka mi ka ke afia i ka upo fika ui mo nga so ma kala ui i pa ke ki male ka u fo i fa el malo le allocation ol vaenga fa ta u na ele tu langa fo ile u to sisi la mai ia ile paket si o tatu atunu ai ole isi vaenga ta u te fia fe ta fa so le ne fia fifa ale to ole tu langa ile se furu miliona tala ia po le ono miliona se on la New Zealand lea ua whaamatu atu New Zealand mo Samoa ona ole tūlanga i le vaafo i leana ma ngoto i ngata ia e au sa fata ia ma whaaleanga i nai fo i le tūlanga o le ngata i whale o nei nu uma fio anga mai tū malo tūla lata o le lawa whaelo mai e le sui pāle mi o New Zealand fo i o le minister vai faf Winston Peters ia po le fionga va vasa mana ia o la wa o ku Samoa ia le seria se fulu miliona tala Samoa ia ale o ke va ia ku mo a mai fo e la opse e roi dia lo fasitinale na mai runga no nata awale la a maka fo ile fai yo kala ia au te ofo fo so le fief ile le madi o la so la ngona o e la vai ile to inga finangalo sa fa ke ia wala ngai le que va ko la kuskala ko inga la kuskala opposition ia na fa mai o mele ka ngo ya ko ka ko ngi ngusila pe fo ngo mai le la var ku pele wa ko ngusila oi sa mo mo ka wile ma ke longa fo longa nga ingisi sa mo ele la le ku pele nga ba ole ku pele in fact o ke lo ngisi ma sa lo le ku mo poi af fa ngi ku pe o fe aru ye le a fa ko fa fonga le pakeki le pakeki nga ave le pong o fa nga kula le environment ma le natural resource ale ko wa umba nga ko su milion le ko pakeki le na wo ko o manga package le su milion le ko pakeki i lalo la pong o fa nga kula le su milion le o lo winga ka kile ma salomia po fe o yai a o ira fa nga bola le la fa nga el malo ile mea e ka ka fa nga yai ia el pakeki le welunga eu tau si sila mai ai Ministry of Natural Resources and Environment o le la tau paketi lena tu ina mai le tala o le tupe whate tau au tu tolus fulfitu miliona lua se lau valsu mar tolu afe lua se lau fasu mar fitu tala o le la tau sila mai la le breakdowning o le vaenga lea le sa wai ma le tūlanga lele o le se fulu miliona for compensation highlight for na tonu lava se fulu miliona for compensations to the Safata district for the sunken Mana Wanui vessel so or ngala wai ko kongu nga wai ko kongu or the facility is it enough now let's be straight kako o me sa sao ele ia se me ka o se enough pe aka ko wolo I me fo I yo nga afianga ku mau ai manga ku mai ole tulanga le wa au mai ngai New Zealand o nga o se vai ngo se fiso swan e ka nga fai ka wangi ai le mele o ia ele ia se nga mar mele ka ku finga wangi ka ku sikseng ali ato le ai masonga ese nga Fesidi
o ka ko marilia ile merenga grant medicine sing of course ka ke o marilia uma I kua paka kua langa o leo mai ngai ka ngakai le mo ala ko pension e o mai ele o alu fo ia nga kupulanga ka kaunga le pe aka ko wo kuri au pule a o malie ro roko le nga o sa o ka ko wa ia malalo lang ye nga o sa mo se o finga ngalo ka ka fa maria nga ka o le maria I vai ai a vai wo ye singa mea ka ko fa kai ile kua wo ye singa mea mo ngi kai oi ia la ka ko filosofia la ko va ver ka ko fai mai ele lava a anga le nge ala se mea male ia ka fa va o le ari si mea la fa yeah ele New Zealand is not bound e a veces 1 million euro ele fai se ka ko court case fa pe aku yang usila e a veces 1 million ele ai o le loko fo ki e fo lava o usila ma le la ko ki kilo melen ku pusamo lewa ba kol mea fa sum yoga nga kalia po lava ia lava makalia anga le kalia ngal malo lo ke el sum yoga lawa ma kalia malo wa kalia malo mo ka ko wa lava ma ko a yengi simea o nga foi ko me skarsak pa fa pe e simea o malo foi ko me ya lo ngo vinga la ka ko le fifio o la nga i o malo anga il malo o la nga ba ngusila ma o la nga ba ma ko le ngi anga il malo o usila el maro sambo el maro usila papel ele lava ye pe papel o lava a ke longo walang kalia e sambo o lava makoi na ko fa ngo ko nga sami mala wa maka ko le ye me ya ai e ke o la nga me a fa le lava ya o fa maro ko ka sanga usila ba ke sumio le nga ko ngwa o le wingo la tala se ka ko a maka yes kako a maka mai ai le upu fo ile le kako ai le mangu o kako fa fe kai mo o kupu mo se o yese me amaka I mean for the long run kako ke le o walanga aku ka ko fainga maro ele le ka ko fainga pa anga mangi usila o le ako e fa maro sia ka ko fainga fa wo mamai mangi usila so kako ke le o le who knows maybe in the near future o le and who knows le lope kai kausanga le yengi ngai compensation fa pingi mai kupe fa pe le lope o fo il pake ke la kausanga ya e no wa ke wa agree ya New Zealand at least kai 2 million ar kausanga mo resi fies furu kausanga se o me ai ya maua mua ka ko loko fa fikai maua mua loko fa fikai e an mene ngo fa ku ngala ngo wa ku examples le o le sixengi le fa ngile atu mana tu e kele a e ngale I manga ngao fa mai a fai ele au isi au nga kupulanga ye si le au fa ya wa ngila le wa ko mai ka nga ngai mau ala ko pengifiki e ova ko marka ko se lau va yaso ko pengi usila le u fa solo so ngi fale ma e alua se eventually ya o ai kulanga nga ai morka mi amaka ka ko fa fe kai yari maku uye yo ka ko loko le me fo ile le fa fe kai ile ku wa kakala mo mai se vango le ato moi mai elenga ngo sila fo ese la ko ke na se penso sang im ka pule o ke longa la wa I kalanga I ba malo mo directing usila samo isi ku pe mo mai meia o funga environmental climate change me fa pena man ko fo le ba fo le nga pomo falangi ngile la fo ngol ba lenga pomu ile waf o nga foi ke le paningo nga ba ala fa vele po e fo nga I Pacifica le ai mo se ka ko kangon ka upunga a ko nga funding nga fenga ka sanga ba ko so songi ku malo awa risila me mali ya se fa ku bela kakala ko sa okay loa e feolo loa ngai ai nga sa o e kele ai nga kuai faku I de sami ma au te lo ar ko kele wa nga ia I le makeki wa nga inga ruenga fa vai kaimi ai ku so le sika nga kare la kele mai langa fa le lava I or kanga kai ele I kuasa o ai sami ale o mo kusa sala finga wia mai la sa fa ka voi ngai e usur kai a usur e uri aru le uri afiafi ile sami fa ngoka
ole mela le ore ke kele mai ore faiki ore arka fo ile sa faka usul makeki ia mare sila vainga ele fa pe fo ina sa fata atoa ele me aro fale le to le nga ile nga nga kai fale o sa faka le nga afia ile mele ta fa swa ko le nga ola ka fe solo le ta fe nga le au matula ngai swa a o ia dia wa ia mo le nei taimi se kako ku ia le mele ka ko ore manga o kele tu ia le ele fa peta te fa ya tu a mea ona le ai fa fe kai waka kala le vangoa lo pe halu aru ngai ko o ko sanga fo ko fa pe mer fa nga malo sa mo yang usila ya mari dia ia manga ia ko fu milion nga mai ai le nga le uma ngai le fa so podi ngai ngisio ya ko sauri si mea ya o ya fia la o mingi me o ya o se malo a fia nga ru pe fa pe o ngai le i o ku ko ri ma ai sa fa kio ai fa mo mai ru ma le ka siro mo kuane ya ngoma no le se uri fa mai o le mele ka nga langa ko ka ko ingi la me la ka fo ma ko o yo inga wa so mai fo mai yo lo ka mo o yo si i me ya clip ya nga ba ka o me tona na tato langa to le ka ko ngele mi de ngi usira ka nga ko ele o la par ku pepe nga fo yo ku pele le campaign sa o le fa me wa ero le ku fa u ka isfuru a fe manga me ni nga jauda e fa me mo ke langa ko re ya le ai se ka ngo langa sa o langa wa la campaign le nga ru fa wa ka sira ka nga ru campaign campaign foi e me foi o ngofo mau e po free visa e po e me nga ru ma ro campaign pe nga ka me for ka e fa nga campaign ga ka dia a fa visa kama e tu ya visa o free visa mo ngi usila free visa vol ko ma si suma ya la sunga se fa wa suma mo que ave oi officer se campaign ole vai nga fai o tawurunga joile por kala me o le video lea no mafaufaua po le ale tūlanga o le e vatu i le video le ilunga i le sauaina o si alo la ititi lea ai la pata ia lau mai moanga e manino le video ia matou au o tau mawhai tau nefu te isi ia ona o puipuinga i le ngatore mai moanga ia o lunga i tūlanga o vaenga fo ie ono te ua poroka i le tato live ma vaenga uma. Ai e ui o la ua i milimo malo le malo i la ua vai atu o la ua molia ma la tau fia po te leilo po kau fia lava po le mea ua nga o nga molia e koe kale kua. Le tama. Tau si sila mai le whainga o le alo le toto. Koe ingo e koe ngā mea whai. Uma na fasi pe kikinga si o nga a tali ipo sa fine o na ulo lea ai vatur fa fonga sa mo ai tongi fa ia lunga so nga fingi po so nga kani ia mana tu le fa ai si fo ile fa so ile nei fiafi o mo wale video le ia le tawa mai so fina ngalo na tawa runga ile ta fa so okay le ifia populo le video langa o ese o lo foi como iki o va ko e o kafia e kusa porque vai porque le lo foi se mea anga o ele mele you know okay fango ngo ke le mele ku pu ma caro sia ia maua ma ia ave okay longa ia le se songo i manukau fai ko kulinga kami Samoa ma ke Samoa o foi pui le ia kama kai foi ngo fai turinga kama fa o le mai le kulanga kama kai i kama kiki le pui o farongo kwa ke le fai ngo fai le pa o loko e fai me a se manguli Samoa la kwa Samoa u le la sa fa me ke pa i lo e vanga le ia la lo mo maka ngalen ko foi kama an ko fa ko kalanga o ko nga me fa pingi karo fai nge kama kiki mo nge ai longa e lo ko ngwe lo songa ka li lo songa fingi po se kamar fingi fu ko nga finga le fa pingi e le se kama fa valea nge la langi e ko fa fa pesanga songa ka li po songa fingi po le al le ngar kama kiki ne fa ngo fa fa pe
o la u tilo le atau mua te se ala ufa ai tu inga tamaya e aru fola ufa sainga o le mangunga le isa mo ia fianga yo melo le isa e o ia o le makua le popoi ete manatu ai fa le popoi e matua le ai so kea po sau fanga o pero sau fanga tu lo wa le upoe e tatele inciting al tu lang le violence ma vainga fa pena ai akia o ke le lopo le ala ka me fai le ko inga kanga ka pe a fa pe o tu lo e foi taimi ave ai le lo toita ma me tatena una wai loa wainga nga wa ye circula fongo i me fa pe ai tunga de fasinga le fasi esi o mala ma uma sa mo ai le olanga ku ka ko sa mo o fo ia ngo fa ya ku fo i ke mi fo yo pe fa ma va se o ka mamo o mori ma o ska nga ka mo kwa sa wa ai le ai se me fa pe fa i ko inga la ikia o ke le or sa wa ma yo ka ko ma ku e fuare fu i lo ma ku wa ye o le me anga e lo ai ma ku wa o fefeu pa kua o ficou foi lá mor io e fuai o makua io foi kausanga i loku kupu ele ma fa fo sianga omi an mele len kula i mai la kalea o ke le ro por as fam singonga ka ve kongi sa or for pui la nga fenganga ka fa ya ku fo ile le wai io a ko nga me foi fa penge e so la e fa sia kan ka kongor for pui ya e ko foi sia ka bela foi sia ar matua ta umai I le matua pala ai tele io male nei fainga o fai fa pene si nei ka lo fai pe ka for kinga po fe kinga or fesili le fesili ro ma fo ia to lai or ka le piko siri ngo wika ai or ka le puer video ia te ka kaunga morlia mar ka le ya fa pe os kanga ka o makua fo e kaunga se vanga nga o se kam o se fo I to me ki fanga le pu nga ya then that's understandable a or fisilia le fisilia o ma fo fa o ai le pu el video le ai fa maka ai or ki nga le pu aku mo ka kiro lo uma e vai con ingor como ki pe ala con ile sorry a con ela con gauro como ki ai con I fa fo a ver pongo pe al pongo como kamku ta viola ya al menna le le fa tu lo tala sei su e po inga pu e video le ele a faina la pe a fai fo se sol fa na wala nga fai mar fefe ia ele a fainga e to fa fo mai ma o tala a fa pe o se kanga ka makua po ai lava ya e ka kau fo inga kofu ma le kanga ka io moria yo il tulanga wa ole ale nga ke amba ye foi lunga ya ese vanga a fa pe nga fai o se ka kiki for fa nga ula fai fefe ya o fa ka ye moria fa ka ila ole o sa o lunga le akale e ui le matanga le ai a velo nei sa o le la tu nga ule ua va ia po la matua e mani mana onga ai mani manu anga tu maule ele loa pe la e la ka ke va ia ku lo ongi ai ngai uma e ngai ave su el fale mai tato va ia tunga ia o le anga le ba ku ngai ku wai mai fa I lo ai ka le fe me au ko fa makangu la lu me fa penge o le anga le ka ngo ingan ka e mau ki ngoa ele o so nga ka li po so nga fa finge mongi mau ki ngoa anga e te longa e te ngona o ia e mau ki ngoa a o kamaia ku lo wa ele fa be o te fa atu ya na tau mai lo fo ia no fo anga lo ke vai ko ile ngo fo ile maula le ya I ngo fo anga ia pia ya o I o le makua pe o le tau no le aisar I le ku le ia ya ki nga fo wa ko nga kausanga le ka nga mo ave lang ka mai me ferro ia ya ai o le kama ia o le loka ungi ko mai fa fo oi mo fo ilanga ko sa ko fa kelenga ya va ko fo ilai fa pui ka ko pe o me foi nga karoka ko mai ko pe holiday mai ma toe ya o le fautuanga lau tele e avatu ai ma le fa no nga ile video le o le faukuanga lau kere ka kuanga fanga
tautuanga fa mole ai lei o ele tina ai ro sa wale anga ro ko rua ai lo foi opu mama opu tautino a e si la fia o nga ke ruanga ngofo mase kama ele o langa fa nga ule ar fa nga oi a lai te mate ituina ma e ke loa foi o e aisa fora au fa sainga pe makuanga o le pia me le olanga se o tenga au fa te fa tanga fa vale ai ma oi e siri le avatu le ngana fa fa ngofie le ali ataua au te fa tanga fa to rua valea ma e fa tanga fa vale tulo na e fa tanga tangi muri le ile media o ile o leo mo le media ma me uma e mai lunga e koe kangi fua wa kukupu fa ala velavi a vai e te fia no fole na ta maloa le o karango ku au kukinga a e ala ku marau fa ngau laiki e ke ro e sa war ka maloa ai le fai fuinga e fofo ar fa vikaudi ku lo fa ngau yo makua fa ko ile so fuanga nei ai le o le fai lava pe ono lo fia fai to rua kia ia yo makua la nga maru e sia fanga ai e ala ko me la nga fai fa penga foi lai io e fa penga foi ai ka maru roari ala nga ile fo tasi foi nga kinga ni le a fasi e kinga ka maru o sa iko pu e o fasi fin au ka moiki no excuse no excuse lena ai ole upu moni na male fautuanga sa ole au fatu awa o so fuanga ngi marangi foi vai kaimi so le se ole kau muri le sifa finge ko fi kurvanga ku sa o kau muri o so fuanga ngi o kau muri le sifa finge ko fa ko ru ko kurvanga u riska me kiki so o kau muri ri kingi ki e fa e se fanga ai ro pe ko ole se kola mo o mela ia o afianga la ia kola ia ngangale ma war kola ia o papel male mai ka ko ye ai anga fa pela e malo le chapipi ngakere fasia fa pe wala ngali si kupelo le kola lenga ai ene sira kon awa or ko ye le la ngai de se pepe fo so ti o pepe fo kola e kanga wala ngai o kausa ngi la yo le ole tu la lona le avatu lenga o lo le mer ngane to ia e isi o ke nga o ke video ku ye toli or ka mi kiki or okay ele fa se ko orwa toli o fa ko ai ele fa ele fa se ko orwa ala mo ngo fonge mar ko orwa toli e fa fanga working vai le to nga mela ia a si fe oro foi la nga ia nga fa pe ola e la ku fa sanga e foi singa nga ka mai kasi foi le ko fa pari ai fai ore la ikiki fa ko a step ko nga life le ai oso ka nga ka wala ku le le ngo fa ya le ngo ia ngo ku poi me ia le ata wo agua foi la ngo le ka ke so ile la lo langi ka ke le o ile langi ore kai mi ala alu e va ya nga e vanga ula ye ka nga ka e mo mai ore kai mi a fia kama ai ula ye ka nga ka se ru vai fanga o va lu vai fanga o fa fingere le fese me ai o ta mo mai or ko inga pure salanga esa wo ro fa unga le le ma fu mai le sa o lo fa unga fa le makanga so me langa o ko fu la ya kinga le ko kinga ko lo la iki ka mai ki ko ru ko lu la so a le la ko ya ru e ka muri le si ka maro fo po si ka ma fo ya se ka o sai ka ku ka o filis kai mi hoile won mela ne mau ko isa wa inga ko fanga ma sa wa inga ma ka ba ai le ya le la ku fu inga le fa pe sa wa inga ki nga ka ma ele ya fa inga na ma le ko fa fo ma ile sa ngo ku le atu e wo kiro me fu inga sa ya me no e ro me nga sa wela ka mo me sa wa inga ki nga kere pole pasa waiga wai ka kere ilai aro munya sa waiga so ya fa fe ya la fa fe sa waiga le pele ka tina ri ya la fe vai ri sa wa oh my god ga paula no ko sa wa tinge le
Kaka Me va nunga nga lea. Nga ka un play. Pau wale kaka sa wai nga fingi. Ya, akero esa wa mai nunga susu. Fai mo. Você power kaka esa wa mai nunga susu bidia. Ya. Sore wakare un ore fiku. Ona sisi vai nga fai ore dei. Ore dei fia. Ah, ia ka penga wa ko ke ana. Tawalungan program me te ni mangona fiafi. Ya, dale no fa mananga leo le tu. E fa ta la fonga ma. Oli. Ya nga o ko nga me la nga fa la kamare kamikiri mo ko o fia di upang kai do. Wala fa karkaria mai do yu kai kang manana. Ya. After le fiafi wa mai el tatu program. Ya tatu fa sisi la nga masani da fo. Ya, wale ona ingalo le le fa fianga mo masina fo ya ile so valo novema va ila ya ile wo special guest sa arva fianga ya ole afia le siva le ina I melepone ole siva ya tele le ya le lai o va ko umai mano wa kai dunga ka Mr. Falai ma ngai ya le wotu ina jofo lunga malitato address torusuta la le urufale ina I Grand Burn Public Community Hall ile aso valu ale aise me te faia pe te afio ia ole aso valu novema ia ole a faia ile fa fia ngale nei tatou te eva ma fia ina I melepone ia ile e te tala fo I te tala le tatou hall ile suma lua le uki ia awam fa tau ngo tau mafa ia me se fo I mo le tatou merchandise tau te ia ma tatou vaenga umai fa tau ia fai urola ia le tatou si vai le fiafi ia le MC la na le sunga ia Mr. Falai ia por sunga Chevik por le fionga ia fa of fia foi le poly rhythm ia me se foi o failonga sole ke ro me ale ngo fia I siva auskati fa foi le wale ngo fia lu le ile valaudia de sole failonga o siva samo o failonga o le manufata o le pua arsiva le sidi mo o le pusa pi supo mpa lo povi longa lua vai sa o le koru pusa pi supo foi mpa lo povi vai pusa pi supo mare kelle fa ilonga so ele lusi kele ele aru kele la okupe wala ko si kuya maya sa ori pa baronga iyo ya be se ka mo faka wa na ka mo faka wa faka faka kele pesi povi ya kama live pesi povi kele eru le ya so mano aye ya ole si tatou posiva ole posiva le be na failo atu foi ia ainga malapa ole tina por tu atina ole fio palmia sunga la ule mali toa ia I fale la tai ia fale asiu fale alili I salani si fale fa pa masale panga mutietele sa tu paitea masa musu ia mai se lava I fale la tai ole a faia le posiva I le aso se fulu malefitu oktopa I Manhattan tui sa mau ia I le lono wingo vai aso en tua ale a faia ia le posiva le tol suta la le fale ia suta la le tau maftanga ia le a faia ia le posiva le ia te talo tua I suli ma feoi ainga fo ia la tau fo I wo ma paanga ma au me mai tatou feilo ia I fa moi lea ia so tai mai pe mo mi se ticket pe te so tai mai foi pe mo mi se lau mo oe malau vaenga polo ainga ia ua mai al program de fiafi le tau si vang fai nei wa ia tatou feilo ila so tai au fa to fa tu bo de taimi sia tamali ataua tatou feilo ila so tai so ifua ma ia manuia Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga I Okilani New Zealand nei, o oe malo ainga. Affordable funerals, o le tani mo te mitinga, o le maliu maleoti.
Vili mo iloa, o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, mātou te o atu ilo maota e tala noa. Au ase tau whaamama a venga, moto e saunga, o le pele a te oe. Whakasau ta iloa, matangi a mosa, i le mō pai o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua bua, pusa maliu teu wina, i mamanu Pasifika, whapea so seata o designs. E atangi ai lo la tau soifua matang o fie, ma le la le lei, au le lei. Whawhisota i loa, matangi a mosa i le olu a tasi, valu o noiva, valu tasi o. Affordable Funeral Services tau tua mo oe, ma ainga uma i ni usina nei. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. What's up guys, Lupe Soaina Auli, Joseph Parker here in beautiful Samoa. Make sure you tune in to Blue Wave TV.